lofa ma fa talo fa tu le dei manga o le fiafi ia e se fa popo nga fo yo le tanto por kalame o le tautai ia e bale bia faiva lo tanto wuturu tautai ia e bale fia tautai ia e bale manu malo le lofa male anga le yo le tanto ma te sili le langi ina ua tolu male afa bidu tele ua te ai nei tu live fa ia ina te bia ma atanto ia te ro nei ia te ro a o leo ke como fai fa ma sangi la utara no anjulanga le utara no fa america de te mi le fia ai o le te alea o le iva i le po ia ma jo america nei ia la wi o le fiso la o le tolo ala tasi le monga yolo ai tato utara no ia pe ona ma sani ia ile tato por kalame ia so te tasi io ina ia one i fenomia ia le uto male mai ni ala ka ko fa ia fu ile pe ro ke kingo ya e sa ai leo ya kopo ona o aso fai tauria ma so ma sani o le tato por kalame melea ia la utala no fa aso tofia tuia ini usila ia au hale aso lulu le ma to american day e le aso se puru ma le tasi le nei e tato le feita waso di usila aso ma le tasi e le aso tofi o le masina lo de fito le dei tu sanga loa fe fu fa o fo lofa fa ta lofa fa malo atu ia te o jo sa mo le atu pele le loto e pele le nganga pele le ma fau fau e se foi la ngonga la ko ia o le dei atu nu se taimi tato o mai ai se mati nei vai nga mana nei fo ia ai le tritonunga ia manatu fo i le dei e afiafi ia me se fo le tauto ngai sa ma fai nga sa mo no atu fatini o jo sala io o jo pa ia mo jo malu o jo sale vea ia i ta fatonu la vai o tato utunu o ilona wa te tele pa ia fa ale anga no le fa ta lo atu ia jo mo mapule wale la to fatu ai nga tausi pa ia fa ale malo pa ta lo atu ia i ta fatonu o fa nga malo ia le fionga ile au malu le tato malo da pasio forga te foi le fionga te mai tai pale mia malana ka peneta mar fa nga malo ia o le fionga fo i le fonga ftalai o le fofonga o le mota e le pale mene o Samoa ia e se foi ia o pa ia o le famsidonga i famsido siri bar senga o famsidonga ai matua le tu i malu fa le tala le lei io a wa pa ia no fua fa fenga ma e kale CFI te tono le tatu wotoro ta lofa mo folo fatu i le nei manga o le fifi o mai tanto o mai o Samoa na tu pele le lo to malanga io o mai ro ai nga le nei manga o le fiafi ia ma ta go fie i le nga le lei ma le lofa o lo tatu ma te sili le langi io o le tatu tau te ia e le o i lau fanua o America kama vele pese road show ia ngaro usawa ma fa ku le ofisa ia mo me io to decision mai ku ki ya o mai au nga fai de le ofisa i o finally wo to no mai i lau fanua o le au fo le nga champingi fo yo lo malo sia io e ato no fo to come back le nei tausa le au le Seahawks o le to i sa wa to i le ta to por club ia nei e si o matou ai nga nei i Seattle i Washington ma le tofo o le skeke le ngai o Washington e se mai ai ia le lo mua fo le Washington DC le lo mua ia o America o nei la Washington State o ngala le ai fa to ai le malanga mai au jero ia wa fu nga o le fai ngo le vai aso e le tato sisinga fu fo le ai i Oregon Portland i Oregon e le aso to na fai unga o le nei vai aso pe tai mo mai o toi fo i mai ai o te fia fa malo mo folo fatu ya o to malava e lungo le tato por kala be ile nei pa fo i ole fia o to sama fai ngale ve ia no watu fatini o to sala e le nga fatau le baina ia e so leo vai po se fa talanga ai ama ia le suafa manu malo Yesu Keriso ole matai ole ali i orfile mu ia tatou te fusi ai le faua malo le nei vanga o le fiafi o mai oi share le tatou programe e le nei vanga o le fiafi fa talo fa fio yo le tala le lei fa fia ngainga i so se tafo le dei kelope anga le lei le tua ia te utou fa manuia tu programe le nei vanga o le fiafi mo fa talo fa tu malo le soifua maua ma le langi e mama
Ia fasolo le tatou fatalofa atu mo mapaanga mai ale dei prokalame o le Tautai ai. Ia fiafi te tasi. Ia malo le soifua maua malo fo i le tauatai. Sa e whainga ruenga ringa iaso. Sa e usu ke whainga ruenga ngare la kai au. Ia o desi fo i o lea ua foli. Pasi foli nei aso i ngā ruenga. Tiu te fo i mwhaiva malo lava le tauatai malo le ngā lue. Ia, au tau lungo le prokalame fo i le nei vaenga o le fiafi bada tu o le so tofi le nei. Like I said before, le amatanga, le lau karangoa wha aso kofia. Au ai ngi whengo mia, ia aso le tatou prokalame o le Tautai ia. E uia o le au ke ngofo i le aso lulu. In reality, o le au te i le aso lulu. Ai o le a tatou folawia pe o na masani, ia il tatou prokalame. Kaku karangoa wha aso kofi. Ia, i tau langa masani fo le prokalame. O amai oe. Ia au amai fo i le sāvalinga. Patalofa tu bo mapa anga mamai. Si fe kula ukala lia. Ta o amakai fo ka ko pokola be mara tofu. Se taimi ona join mai la ia no tanto loia, sunga le loia. Sauni Seleni modisio mata upu tau le tula fono, ma mata upu ia tu lang fo yo tamau ainga am se wa mangkot malo. SMI ilonga pulo fa loia. Le wa mai ona fa u toi lava o le faingol me fo ile ka o le pa. Le move ya ngai le pa. Ai orka malo fo. O le accountants fo le tūlanga o langa mecha fo lenga. O tūlanga e tau i tupi. E pei ona ia whainga ruenga i le teimile dei. O se tangata so e tūse ma tūlanga whapena i lona tō mai. I le BNZ Bank of New Zealand. Ia si taimila tō ai tau no mai le sunga Seleni. Ele nga kalaka ukarboa i vaenga whatūla fono. Ai ole ata tō wasia fo ila se viwar ka malo. Ai tūlanga o le soifuanga me se fo i o le tau o le soifuanga. Lona lua, to ai tau mai foi i le sunga ia Leiataua, manufui Nelson Petersen, e lungo le tātou prokalami. Ia o nei tamali i nei po o tātou malo i masaria, ia se tofi te itas, e tātou te whasoa i tūlanga o mata upu lau teli. Ai o te fiafea, ia woma paanga le tātou prokalami, le deivanga o le fiafi. Whawhetai le tua o tau nuu mai le nei atu o Amerika. Ele aso lua le no tau mai walanga le waso kofi ka ko New Zealand. Ai no aru ese mai le aso lua New Zealand. Ai o koe ka ngu mai le aso lua a America. E se wel fainga le o langa e fa ruanga e aso lua i lo soifua. Tau ro mai lola ia le. To ai tau no i California. Boli e tuai o lo faanga ia mala fa ftai tele fo i le songa le tama ita ita posa alo fai. E ese fo i le o langa e o lai ko kongo ngai me o ka posa. Malanga merka malo sa wa ngofore loko a kaposa is your sister Faye Josephine Pele ai mai se la nga ya uno makuku ia kaposa o ko sila mai le kale mo posting aku ngai lu o a u kinge kaposa ko wa ia nga maku kakalu kelo na ye o io le no fanga le sa e tele ma tele fa maru ru foi in na yo tau ai ngai California ai mai se fo yo wo mauso ma pa anga ba mai ya tatou wa tau te yai. To be honest o silia ku fo ile si kai me o nga mafanga le alofa o ila tau wa tatou fengare ngale ha i rungo prokalan ia i ngai ngisi fo iao e te o fa to se tu fo ile ile saksangi fa manuao mai nai nisi fo yo tatou wa tunu e muli ta ia le dei prokalame e mese na wala to longo tala o le o California o ke fai aku le makua pisi o la telefoni ai to foi mai la tala o tau no ia o fili o fatu ile tua o mai se no fuanga fo ile le te tau no watu e fa mua mai o nga o pisi io avelo kai mia ki oi Anwa kusa amai sa o amai fale o kaposa. O tau no loa pick up wele taposa po le tabaitai. Le fionga ile. Au na le tua wala ngo ila tua au na fo ye fa missionale ale tua. Ia sister Faye Josephine Pele. O vai mai ngo kilo o maku ko akele soli. Orka malo asielo. Si i kongo ia le ia na ia ua
ato malanga mahalu ro marwhainga malanga ma tau nu ua tu na le nofuanga Santa Monica around that area ia ula feilo ai foi fa talo fa tua ya sister Lucia yes Lucia si fo i tama ita po sa Samoa tina mai le fio anga o to matangi io le fio anga o to matangi i por ia o le fo wa soli o ka po sa ia maro matua i most of them wasilia ile lima se fu ka usanga o vea makaposa ke ro o ngofo mo ma fa pe ka fiola how many wo fiangi ka posa wa pa fu ile wa le nga fatia le umi o nga lu nga fa ka posa wala nga ka posa wo lo ye pina ma lo ia wo umangi nga ka usanga pe wa o to fu i mai e fiola fa tasi matanga Aya le ma fa so ma to fine ya pili ya Josephine po fin. Ofisi si dia lo ale ai tu langa fu ia wa manga ia. E ta u fo ile va to so fa malo ma va tu so fa so. A o lai ke mala malamba fu i. Inga luenga ia e fi to no mala to ofisi di lo ile. Ile tama ta ya fei. Ole ala le fa ngor ko nga luenga. Awa ole wa uru fale mai nga ku or ma ka vale. Koso ma ako pa uko kongu ole mauta te le ia ile ofisa ole library o tapo sa ma le sipiko e mawaile avanoa i ngai potu fo ie mo nai kest na ma to ai tau nu ai ko kongu ku i ma ako malanga e fa mai sa nga ka mai ka posa ia asiata se tao mua se tao to tono le mato ta mai fasa ave mua re po o ke kofu ko ko ka fiola e sole ngi ka ngakai e vai mai ari le e fai a kurpo kala be ai ka vidi mai o ke kofu ko ko o i sole o ke kofu ko wai ave mua fa ka kalo o ke kilo ku la ko kuri mai fa penge ia nai tanga te tutonu le it's a nice little chapel. Like how fai ko kukuli mai e tanga te tutonu. O Fabio isa. I like it. Awa anga sau o oi. Ana tau no o mai da malanga le nei fa te inga o mau. Po elevisi. Po o rupe makasila va. E mama o ama se oso se fare mua. Ora upo mongi ale maro ko. Ia po oi foi ke maka mai. Awana na e sawa e tu la ele o Amerika sapia. Ia ngai manga foi de mua e fapia. Se fi avea o Hollywood, e fi avea o Disneyland, e fi avea o le ia se mafiro i Marempo. Ai ke lo e me mua nga avea o kaposa. Avea ave ko ngol fale o le. Ai ua laki foi. E pingi mai fi karka posa se ko finge ya fei. E pingi mai ele ai fa le nga re upo iyo nga ma ko fo my brother like au sa ngo mai si ko finge fo tu lole au na le tu my do you mind shall we go first and say thank you to Jesus ia was nga ka posa mai ka ho si fa kai mo ya Yesu Christ where's Jesus let's go let's go anga o mau na ukalaminga e kau feo lolo mai elevisi e kau fai ma kau walu se falesa ore a wadi ingai o mau masila si i mau makalangoa mai a mose o se upu e mama anyhow ia ma ko fo mai kau mua fa let's go boy o ke ia kakalaku la semana ia fu le peaceful ole chat ale ko kuri mai ka ko makakar nga ko se kiar ko inga ske po ko kakangi makuri vai lalo lunga marima vai ga ko ye fikai le tua pa vitai o tapu a ina ia lo wola vai i lo walofa ia walu o mela wo
wa ka umi ai mala ka kalu gong wa ke ivo ina mane marka pousa fa perka pousa ai ngau singa ka mai ka kalu ai vai marka pousa le ki ai kura ko ara sa ka kalor ka mano e ngare uma me i mai loa fei loa ai loi nei tina a ko vai mai lai i lo makua para langi ho le mar fai mak le mar fai maka so wo ko va ai o i ka ke loa e le ai so le ula vo inisi me yo ka pousa Pi kau gangster is kai dia sika. Ai nga saua o kala ngo koi ngai vai nga vo la mana nga saua si sister Faye. Siata, I want to introduce you to sister Carmel o vayaku. Le la amaya le fai maka, le kaka fai maka wi le fa ro makua. Ai all of them ka ifiku spuru nga ilung la amaya ka kai ngoya la amaya nga sa ko ke lo la ka ki kau fa mamalu wa wi le pe isa. E makua siro si tapu sa fu le. La ke kau siki ko ma solo lima kau fa Hi sister. Ele fa kula ko mai what's up pasiana. Yo, what's up? Said, so far, yeah. Now, wait a minute. I'm a little bit confused. Confused. Alanga wo ko mo muri yang mana tu fo tasi de va nga ta wa ilo to si de fia me se o ko wi ma o na o so wa nga ila uri pe sa ngi ban mo malanga to so fo e ta wa la nga ese po si keki ese keki mala ko fo the way of talking man ko fo le sa ka ngo ko ke mi ngo ya o Filipina e ko fu ale pi ko u mala ko fo I accent mala ko dialect o ila o ngangu ai pe ese le accent foi le Ini ya aji pa ko adwa so or kana ngoping o lai o ya miri ese la magwala kan fo ya pi kau gangster foi le fa ngol elena ile o se pi gangster ngai kapusa it's the accent my yeah great to see you bro nga ko ke pukasi na ko kong ya kuno lima bagu what up yo what anyways fa fa fonga mai ia so ngal tabai ta pusa ya sister Faith mo moli to olo fa anga ka ko vaenga e se foi le mana yo lo fale tu se potu te moe e ke fa sanga ku de pico lea Yesu e fa sanga ku de pico lea Maria tina pa ia e fa sanga ku de pico ole moli nga o ma me o saints mana to foi ia I te tunga fa católico e si te tu la utala lea ole taua ia ole taua ia o lo ona inga o tari tonunga te tasi ana tu me for at the end of the day ya e ku aku ile tu o ia ia fam singo ka ko me umala ai inga o saua uma mo o ma fu ina fa ya tu la utala lea e fa ta la fo ai fa mo ia inga yo lo ala fa ile taia kale lima ai wala saungi ai mua o wako walu ko ole presale ali tu tono no fonga le o kurie ma fai ma fonga kar e o marola ia le so o mar mato o tu le si fresa o Saint Peter's chapel I think it's still around the corner Santa Monica la ola lenga ile ma tampa ke le fionga tama pate le ku e awaya I lore misa fitu ta iyo ya au foi ngai pei o le tangata fu ilili e fia kirisiango ia ai o mama poroku ia ai umanga du se malanga fo I mere I ospresa então pei o ko inga kamanga kama foi de fa mama poroku ama me uma mai ngai le o se farisa ngare ngofo ngar ka fa ai o le sa fa mai ka ko pinko ya patalo fa to fa te tele fo isi ia utama spiritual experience ma wai e le mota foi pole lotoa ia o lo ia ina ia tapusa fatalo fatu I le fionga li tai foi o le mafutanga Samoa I LA o te taritonu o le fo to ai tonu mai I nei lunga I Seattle le fionga ia Samoa malatu au malanga mana fa tai le tu Samoa le no felo I foi porpo
ai whaafitai whaapitoa tu lava. Ia, ele sunga ile rifa salalau o le si fonga o le tai au fou. Ia, po o le pule fo o le si fonga o le tai au fou. Le sunga ilu soli ian mali e toa ia tu ila epa whaafitai sua. Ia, masiona whalitua, e ui e le ia wai atu ana po no nisi o fufua. Ai mo moli atu le whaafitai tele, tu sa po i male tatu arranging o si o tatu dina le po ana po, po le fiafiana nafi. E ui o se taimi faa na nati po se taimi faa topi topi. Ai mo moli atu le whaafitai tele. Ia ona o le amana ia fo i mare manatu mai. Ia i le malanga mai fo i le reia tunu. Ai mesela, o nisi na yo wo mapa anga mamai. O le leva ia, o lo whawhikainga le nei awanoa fo ua maua whawhtai le atu ono le awanoa. O le leva o ke ka ua kua le ingoa o le kangaka ma le kangaka ma le kangaka. Ua avea ma peisi tātou so tanga ma whanawhana I lungo le nei porkalami. It's so good to put a name to a face. Pe ka ke kango e ku sa o ale ingoa kangaka I ona fufonga mo nga fōringa. Le wingo na utala ina ua whairoa. Maritina po le tuafine fo ia mati le puli. O kasi ngai ngoa ke whaakalofa mai ai le taimi fo yo u whaingaruenga le radio Samoa. Ia Maritina noa I o autou ka ke kalangoa pea, e pe o ngai suafa I marito tele. Pe o autou u male lungo por karami. E se mai na I o autou ainga, ma ila tau ua masangi wa ai makalangoa. A o nai wo mapa anga mai nei mai lau ele o Amerika. Whawhitai finally I get to meet some of them mata mai I California le Spanafi. Peila o le tofine amati le pule masiona to lua siona li. Le fionga ia to malatai. Ai foko mo wai foi. E fo le pico o le abao I sava ia le li foi por to lua o le tina por fretu amati. Ia le sa macho feilo ia le si fo Europe so le nga Europe po o le lei Europe po. Macho feilo ia fo le amari to fine ia Belinda Wini si kengi o le ua mea asa. Ia, ma kengi fo I o re mako. Mai le nuu au le ia lea. Ia o whangawhau mo tele sarafai. O le kengi fo I mako sa kauari. To fine a Belinda. Whawhitai wa maua le wanoe whaasoa ai. E moni a upu. E tele atu wa ao le tangata. I lo wa ao le laa. Ioi. Whaamalulu ina inisi o tua whawhine. O nisi o uso, o nisi o tama, o madua. E o ina inisi o whanau. O lo tio neo lo meli mai pea ai mai se na yo tau ainga ha tai fo ma to fe lo I ma se uso ia tatiti si osi ma se ona fretua ia I na California ma va lele ma to tele o tu sa tu si mai o nisi wo tau fa ngau le ma di mai fa pe mai asiata you're so sad I say wale fa ilo mai ai fa malulu atu ia o le malanga la va ia e fa tata mai mo nei Seattle ai mai se fo ia I Portland. Ia ona taualunga lea I malanga atu Utah. It was just a one-day stop over in California. Ele umi fo isi taimi o lala fo ile na le ona le maua se tatou fiso o tai. Malu ua tua I fo ia me se fo ia nisio I latou. Ia ai le uma ile fa ia so le tua. Ai o ngai au karakalanga nga. O ka sau ka kilo ringi ia ku. O ka se keke leo. E fai ore pisi o le awara kele o le kele o. Ia te tilo mo ta mai tau mo ta whapei fo ilu talotu. Ia, e se fo ianga, ia matulanga o mea lofa sisi, e se ale tua. E wha mea lofa I lea tunu o lea tunu o matulanga whapen. Ai ma moli e tunu wha malo ma le wha aftaitele. Ia, e le nisi sa matou whelo I fo I matali malo I California. Ia, kau te toi whelo I fo I se aso, e toi fo I atuai ma saudi e toi fo I whai malanga I New Zealand. Ia, o le ala wai nei lau whanua o le Seahawks, e nei Seattle. Ia, wha moe e la ia lea. Moe fufuanga le whai ungo le nei vai aso. I Portland, I Oregon. Ia, na inisi fo I lea na meri mai, ia, maua te wheloa I lea soa tai au. Ia, I nei Seattle, a mesi fo I la tau satu ina toilet address. Ia, whaaftai fo I lea tua I ni avanoa ma le lao mwhiona tātou wheloa. Ia, wha malola ia te autu o malava. Ungon purukalame, o mapa anga mai fo I ale tautai iae. Wha ta lofa, ma ofo lofa tu le reivanga o le viavi. Wo vavaia. Au mahalia I lau. Le reivanga ngata toa toa ila ia le malolong. O ke le lopu o toa I tau nuu I fo tatu ofisa.
ia le tatou malo e ko e kau ro ka ko malo ia faile man to wa tatal noanga na fi mar sunga tula epa fa ftai su saka kaulang awai mai ai ka maro ka puala iyo na mato fa Italia ia ona fa pe nau naua ai ofisiri ko ora ese ke wa fa nganga ki mai fota puala ia masi ona tausi ai tali mai fa ftai su ia sunga tula epa fa mai asiata o tapuala o ia lai fia ngai mare faingor ping kore kalisi mai ole to fa tapuala e matua fa atua ina wa tusi a au tasi uma ia ir maftanga tina o ia ole afia ngai mare fa ma pongor ping ko o akala ia le o fa tu ia wa man ko fu yo wile yang me nga kia o ke le fa ia mele ke fa ia o ro karangoi ku o tiri fer mele fa ele si e tati ata mai luma ma ai uma enga e sunga ma ili uliwa o fa tiro la ele ya e sunga tula oi e fa ina ka ko mia ai nga a fai a fa pe o la ya ko inga pinko a fa pe o la ya ka puala ye pinko o ke no nga ko kinga isa ai a fa pe o kusi a o ir mafkanga kinga o yo anga fa mo ngor pinko gadila e si dir ka ko ai awala nga ele ngatai uma le faingor pinko fa avasenga ma pinko fa avasenga pe pinko fa avasenga me ia sikue me mama o pinko ka penga le fa pinko ele faingo fi e mala malele ya e fe lolo la mista mori ka ko e fe lolo se uso tu vasa na pa war fa tanga le wa ave ai ele sa ora inga sa o ya si lava na pa fa kanga la wa ave ai o loko anga ke aru ke la mali pinko nga pauba nga fa ka nga nga ave ya to anga ya lu la mai pinko mana tua mai foi tu vasa e mo mai tatu por kalami ele o yese fa nga a me te alu e te alu fu ai fa ni to fingo le pinko na pauba fa nga le pe avatu la sunga ora ma nga yor fa awa wai pe o le la mai nga le pinko anto no fa ma vai malu ya te o e tau tu ma mai na ile me le to tamai ai ese mai la lo val a winga ese mai de vala awinga o tapuala le wo ma wo ngi fa kai foi la malanga wo sa wo ila le ese mai tu langa tau fa sala la a ole wa a fa tasir maftanga tina o ia le ole e fai ngai por isso ar pule e fai ngai por isso ar pule ka puaka ya mo tapia ole wo sa ure di ia fa ko por ngai kala ngai ya america ya o te fa malulu atu se uso te puala ele o don't blame me o information zo manei na tu lima mai ma tu fonga mai ele sunga ya fafte ya tu la epa fafte sua o le tu fonga le tai fo a o mori mawai ia Belinda o lo mori mawai to malantai e mese o mati e ye nga mori mau sa nganga le a wana te blaming of wa blame ya yo ya ai wo fu yo le me le nga yo se bala awinga manga ya tanto felo ai se mi wa o le ai e mai tau atu e foi se tau fa mo i lunga sia ro le fa ngon nei vai aso ya le mo foi se mi felo ai ma le fio nga ya Samoa ia mo mo markala mai asiaka a fio mai i ka ko felo ai ka o marka ko mai sau o le felo ai ku ia ai ka uma mai e felo ai fo yo ia tapuala si uso ka puala le na tua ia tuele au vai na po norping ai ka umai la maris ka kale fa mai o le manga ia fo o le aro felo ai marka baro ka va mari a petelo io o fa oi fa mai era ko le alo ko felo ai marka baro ka va mari pekelo ko balo pida fa fale i ku le ku merka fa o io so fu apido io o va fai fua tole este se larga kane o kia vai lau kusi ai vai la ele wa o tele na tia se me umro la tala le tol malolo pele kai o nga kia se me nga fai mai ngai arga ka o kia vai lau tusi ina ua ma fe tau i nai ni usi lau tele isau o fa ko wa mai ali isko ingo o ka va mari
Petersen. Ai whamai. Ai ua lewanga malanga ko. O le upula leo malanga. O le lau te o i loa. Po o le a le whaasa o ngore u sau ngā kia. Ma e kasi foi ngi ka ngaka e se le fai. O le fai kala i o i wha winga wha. O le lau ke le i loa i whai a vasa kaua lea. O tia vei lau tusi. Po le hale winga o langa sau ngā whamai. Ua lewanga malanga ko inga. O aurangi. O whapeo kei. Alo fai ya kava. A le ala sau le wala au dia. Ana po. Mau te whailoa i le wha moe. E le wha moe pise fundraising ale. Le wha taunu ui nei. Se uma toi wha mo oti etu programi tae au. Ai ka umai ia maro wha alorangi. Ia le ala ama ko whailoa i. E mua mai ia le kai komiki o le pinko. Ia kapuala. Ai se so mai ia. Ma ta avao maari. Pira, pekelo. O wha pero oi. Whawhia kaila ri. O ke le loa la ngai ka mau kia. Po le winga le o langa sa nguanga wa lewanga malanga ko inga. Ia, o whai ilangi po rongo pele ai. Oi o lea. A whai au tala ia pira. Se whakura au kala lea ka koolo le malolonga. I le teimi whato o mata hino ua o ngai pesenga. Sa mako wa loka marka malua. Lera la ufa maka la ufa manga kua la ko manga kua ngir ko inga. A o yailo na mau tai nai tau fusi. Le whane ko inga i kau fusi. Ore mako kamalale, ore mako whaia o ngā ukaravou le sa iai. Sa whaia o ngā susafu ba e kalesi esu karisa lo pa i o asa ngata. So se kai mea lai kura i ka maro peke lo kulo wan so whaka awa mani. E kua i runga i whaia ngā mori mau i aso sa matulanga whapena. E wha pēla ue piko po, e rei whaia se kala. A wahanu na mako kariere mo sa whaia kuilan. O huku a foi o ka malo mo nga foringa kuro runga pule la maka nga fai mai na ese foi le anga mali ia o te matua lava o te matua wo ki pese a ona kiki ale si ano sunga ya ta ba mali e ngo foi e ngo ko inga ia pira ia o te le lola po fe o ye ka malo pira la kiki pira junior ia awala nga ese ala foi le eso o ka me ki lakinga Eso oka miki lokinga. A talo fatu I le fionga ya tava mali petelo. Ia ame se vo diso to tele I runga I del tato wa aturu fo I America. Ia le befo le wo ye le tem. Ola tato atu malo longa fa aftea tato company la no sua o le wo mai tawat. O le wo to ai tonu. Ia I le tato officer. Ia le tato wa professor o tu langa mata ku ro tele. O le suga le atawa. Fa filo ai pe fo mai tato malo longa de fefi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. Ona whiriwhiri leo leo unanga I te whia whaongaina e pei o whataunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o rwhai poiponga maso whanau, e mwhaiwhoi ona okai, tau o rwhausi eino whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri leo unanga I te manau iei, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whare o loa ma le nuu o lo iei le nei whare o loa, mautinoa, ua sa o le lei le whare o loa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatumu o whamaumaunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau.
po lo ava no le online banking mo New Zealand ma le Visa card ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi a mai aloa ona submit le o lau fatau o le temi la vai mai ai lau fatau o le afiti se fa ai lo ai ngai Samoa e ala se fe autostusia i le telefoni po le email e fa mau tu ai le fatau mana tua Pacific Food ma le talo fa voucher Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. O lo whawau pere tātu whapatoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ai whaunga ina le PacificEzy mobile app. O lo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo abano fo o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa famtalanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa PacificEzy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Sully, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. O lo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ai whaunga ina le PacificEzy mobile app. O lo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo abano fo o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand. Mo disa famtalanga bala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa PacificEzy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Toi whaafelo ia tuli toi tali mo i proklame malolonga masani in ua toi lua se furu minute o ne tālea o le itu la elim le teimi a New Zealand. Ia ia mātou lava ia o toi lusu ma 5 minute o toi lusu minute o tālea o se furu. Ia mātou i siero. O te fie whailo atu. O lea ua maua le tātou fiso. O teinga ia ma le sunga ia Leiataua. I le vaanga o le fiafi. Toi sa mai di tātou studio i manukau i le fiafi le dei tātou New Zealand. Whatalofa mo foro fatu lo sunga i doctor. Io o mata upu lo tele ia lau sunga le Leiataua lau to famu fui Nelson Petersen i lungo le tātou programe masani le fiafi o la stofi. Ma lo le folau ma lo le fatotoa. Alo se fo e lau fikalenga ma kua la kaua ia po lau sunga fo i vai malai ai maise welo lo fange lo fal penga folo i o san kisi ai mon ai moringe fiafi ia malole malangia la ko kaila ko le fa popea ia vai foi ele le fo le lupe almo ko sa ai o ke le po le leva ia ai malo so fo mo langi mai lo fkalenga ia fa pe fo fa fonga ko un kupu mo ngai E yo tati tau fai fatalo fala ngare leo le tua e te no lau tala le tau fai atu. Ia, sawa. E le ai so le lau sunga le Leiataua o e al matua fe tau i le lo we e mai le tatou no foa le tau te ia. Ia. E le fatau te inga e pe ia la u kau fai al mea le fai e le o faka wala. I oi. Ala sto fina ngalo. Ia o si le fo e ke man ko for kala la u di fo ko el pan me. O la sa si mai. Su so ko fo pa fo mai. Ia ia nga le male lo fole tu o lo aoina ia su abole la malona anga le i lo so fua ma le o lo fo
ia o le wa ese foi le game o ka kalango ai kalango fa aso kofi mai ia o kalango fa aso lu atu ia inei America la jo se taimi foi ia ona taole mata upu fa tanoina ia au le mo li eto lo fa ngol au so foi fa sala lau nei ilo tanto au va ma koi mo o a le sunga tu le pa fa te sua o mai sia ta mai ma we pe ana fa pe e o mai o mo le to au va o fa ku oi ma ko au va a fa mai o le sunga le Leiataua o le loia ia sauni pe fa tanga si on fatua o mau o lupe matasila va ia o elevisi pe fa pe fa tanga mai si on tausi ia ma and so on fa pele so sa so ma ia foi o lea fu nga pe fa pe mo fu se no fa malanga mai ia ri atau ma lo fa kai foi ngai uso o vai foi ma ngai ko ma tanga i ngai ro kong waku mo sang ko foi ngai uso ko ke mafuka ia fa kai wa mo ba ya kuma le malanga fia wa ko fe lai ai ole mo ka ile ke pu mo wa kanga ia mole fasi fu do ile no u fa ya tu foi no tato por kala e ma ko foi o no fa la ginga sen kisi o mengo sen kisi ka ke la pe fa o no ia ku se fisi mai ai ka ke no po sa o le ma fa ma le o ngon fisi pa va tu lo fonga o le fa ya tu lo tau ya i le fale o sio ma tu a inga i nei i siero ia o le anti fo yo sio to le fa to ai mai ai le fa nga malanga i nei i si hok so ngai ko wa sa ta tau no fa na wa ai le so wa nga ya ko malanga ko nga man lo mo ko Samoa ia honor feeling or form foi le enter no ilu pe matasila are you here to give birth ar melan nga lena ai mole talino or fafsin o le tei i nei i sio ma le ke si mai ko ko mai official wo ka fai ko ia o tato official tato te ia e o le tau fai nei America o le ke mai ka o le ke mai ka wa ko le ngai malanga ku wa fia se fulu fale wa e fale ia ma mo ka o pu mo yo sa o wak ale ho ke vai ke no po samba ke o va ku pe o mu mai o foringa nga paule mele a siaka ila mai ka wa wa ngengu sila ka fa o e ka mai kai fo ngai pu ko waka ma kisi aku ya o kisi ava ku ma kamba lava ngai aku va mo song ya ku fa fila yo e ka len ke ngai America pe po ngai le ya pe o fa ka ei va tai ale a tau no fa pe fo ya o sta tale le ya lu te vai ale vo te vai e mana ya yo le mana ya fa ngo o fisili pe e suma di fa ni wa ati fo ile to fo ya to ile fisili mo mua fa mai talu ele 11 no sa wa tele fa le wo fe mo malo le ayo o fale ainga o sa nga lo fina nga o fale ainga ma wa nga paule me leo ke ngo sa mo mai ka mo le so le ka vale o si ka uso le kapuala ia o no winga le o general manager le faingo le pinko o la ku langa le o kapuala ia va tu foi o le te tango e report man ko foi o le lipoki a ku le vaenga na o pula va nei na ta mai e tu le pa mon fui o isa tu le pa fa te su ai te foi mai ia o le uso wa autasi ele fina ngalo o maftanga tina por committee tina o le ala fo ele fai va pili tu rango faingo le pinko ia o tu rangalana o kwa manga e kele wa ke va fo lai bili mal pinko se causa fo ia le ye ngwa makua ia ale bena o papela ye po se la mafkanga fo le ka fai o la se pinko e fai America ma se pinko e fai Samoa a fai la bili pinko ia kapua ia karsia ia manguia langa nga renga ia ma se lo so sange ke pa se po ke alo ke lo mafuka kapua e fa la video e pinko o fa mani no nga la to finga ai se no nga tu la epa a fa tai sua e vili pinko ia tapuala e lau pinko ia de to fali ngwa matua ia ale vena al ai la mai pinko ia tu ba ai oro fa tu mawina li tu finga tu ba sa le alu foi de le tafau mala mai o le pinko
ia matau so me nga ifo ia o ping ko matula fa pena ia ai amu ia fo ia na ile uso fa tai wa mawale ma tu so ta inga ma filo inga vai mo ia na ona tala noa e pe o pole tunu na ona filo ai si tila maulula ia ole o ma tu filo ai le tuli ma le fata ma so foi la ia ku le soli e kala vo ku le pa ile ma ku ila u ai mai fo ile fa ma ku e le pa ele ka kalvo wa ku le pa fa penga fo inga po la me o le lo ko fo inga ia ka fo inga ka mo kalvo ole o ka ko mafka ia ole saunoina le ataua na o tau siripe sana le avano joiso nga fo ina fa mai o fa le tonu ia a o stoina o ngai mo wa ia o wa so fo ia vo no fo ka ko le angi me nga ki lungo por kala o so na vai io pe ia no fa pe o le tele nei le mano tele le mai lo ngu a le tau vai e pe tau li fa le fa sala lau e ma wa fo ku lepa e ma wa fo ku lepa a ngai sa ma ku lepa fa maro si ko wale wa lo fe lo inga e ma wa ku lepa le ki o ha wa ai tunga pisi tanga tau fosi lai no fa pe ai ono na tua wa tama ngala kapi ina o ma fe lo ai ma wa ku langa savadi wa ma wa lu or fo wilier ka maro e fe wa inge or ko inga ile or ta vale fe wa ye yer sunga tu lai pa fa taisu or kama foi le fa mari le no ma ko sa va ye kar apa fa inga pe ai le luma io au vai atuala e fa pe au ai ono le tua le to ina wa sala kapi ta ta to yo mon samo ale ala pe tau sa o sunga e to pe tau wa ele e ko e pe fa kai di pe ko fa ken sta le la afu le to ina no fa pe ai o hang fa america ole or ko ruanga ku le pa ma so fo inga o ke fa inga ka mo fe inga langa e ro ora ku ai e ku ele ka le sia ya fa la vela e la penga ya so fo inga ku le pa mo ma yo ngu e fero la so fo inga mo ya ngu ai a ku le pa e la ba ka di kinga ya fa ka yo ngau mo ko ma fa ka asiaka o le asa wa ai wa ngau ai ngi de foka la ngi usila o le asa senga kele la va la usila sila fonga ngi de se senga usila ma amerika se me e kulanga ese la vai ka lunga ka ngua ku lu aso le kengi ia malo fakta ina ya so ia to ai tunu mai ole o yesa o kala ko be kiker ma ko usava o Amerika o le mea kili. Ia, au te roi tūranga, e la uwa ai e nei vai i taimia. It's such a huge country. Sa o hale a upu ole, pe a kako kalangoa in terms of me vai e li i mata. Ia ka kia iar ka mau a inga, wai e loa hale makua kūranga e so Amerika, e le mātou fo i tantandoanga masunga tula e pawhaftai sua, manai tua whawhine fo i mana whionga e tō mana tai sa mātou iai. Ia wa pili fo ina tau matale waka so fonga ye so no ngale ana to in terms of power so fonga wa matua tau mata ala fo ina so no mai nei ia ma to fo o kanga ka ngai wa leva wa ko sanga o fo ngi o la wala to tara no mai ma fa pe mai asiat o mele mo kere mala mala mai ngai ka ku kanga kai samo po la mele o mai e ko ka so fonga a o ngai ma ko america e o ko ka wo fie now, coming from people, au kango rewind kua leaka lausunga le ataua o te loa wa ai mona malanga before ne au kango ko vidi kua leaka more than 20 years ago lausunga ngai wa mangkua mako e ko foi masinga ngai ngai ai le yo tala e se la karangoa mai ai foi ai ngai nga vai kangi ese mai karangoa sa karangoa mai kau ngo fio so fo fast forward my law more than 20 years later lela wo ko fa so mai ngai kau ai nga lava manai wo ma pa anga tatu to te ya e ala Blue TV wale ko wo fi what tau tal so fo nga swinga ona o tau wa ma vai nga fa pena but fa masingo i lunga o la tilo i mea va ia o ka se ku nga ke li mau ai nga e o le o tele pelo te fa ya tura o tala le live update nga e o mo to wei lo sunga le atu ke loe fa ka ko motorway le main motorway ka ko New Zealand fa to ama wa leine kasi fo ile le ngale aku kasi e o ita vale le ia tunu e o hala le kai me emerge fo ile le ke ka halu le sile ia o ke le fa peolo ka le ka ko ngol ka vale anai to fa fine ma sa feo ia ngafi peolo sunga tapusa but
e fai ala u live mo e se ale le langonga fu ile le piki kau fa pole ile a o le a ko ka vale ma tulanga fu a o foi na poloka ile si ingais I LA e matua poloka ko nga poloka fu ile e ke o ile fale sa kaunga e le lo so bingu ke o probably hour and a half later ona vai na Leiataua pe ona fasilia Fafikai o fia o ako o kelelo kai mi o mafuka ngai kaposa e li kusa fo o kama kaisa ia fa pe fo ngai pakele o pui mai o le kele o nganga sa se mo e ke fa pe ngai o fiu su ako e bo feo ia ai fafikai o le mo le kala ia sa e ko angai le nga kai kakalo sa fai kalo sanga sa fai ia wa le ngai kakalo ako fo ba ko ia ia le ngal mako kalo ko ala ke ka fa vale mai o ale ma ngai ala mako kalo ko ba ku la ko ke ma fuka mai mole ma fonge ma ka posa ia ngai ka mai ka sa fo ia o se nga fi ngai fa lo ko lo fa ka ia o male mo lo wa sa o me ka ngai ai ia va tai afka yo lo pule le mai ma wipanga ma fainga vok sau ku pe du ngor ka ngona ia o se foi mai ai ioi e pe ya no ufaiat o se ava no le nei o feilo ia fo ia ile vaenga fo yo le tu ai nga sa nga wenga le tua I nei ta pusa o le no foanga wai o le fale vanga le pise apartment te lela e ia official le lotu ilano o le library ia o le latu ta mai chapel le iai na e le lungo le lifi ia e ia le o le section nga ao so fu le fionga la ki ko ma tua ia o le mapito le fa sa taua ma le to fine ia sister Faye Josephine Pelly ia le foi na tu malo le ake ko le fionga ia matailinga alpati lui matailinga ia na amalanga mai la ko inga I taimi o soifua e malanga mai I nei so si taimi po se stop over pe malanga mai fo o ia la le mo fo le mele sa ne ia sa e malanga mai ma e fo inisio le kalesia ia o nisi fo o tau ainga wai le ngata ia te I nei tapo sa mone ia o ainga fo o tapo sa po le papalangi Mexico ia lai ai mafai ia le lato guest fo ngale section e mo malo stop over ia o inala le sa o ia pe la na te fai atu le amatanga le live le nei matato por kalame soli ke lo ala ukala le Leiataua matua I fetau I tonu wa malo loto sai ia o sau mala kuspai wa ki ferwa ia ma fe avia ila peru au ko ora peru le o ke le roa le sunga po ko fe avia ia ra peru do ka vale o ke ferwa ia la mo sau masia o peru o kai mi umala ia o ke gofo ma fai kaura o kusi io ia ma pe woka sa voile le o ka ngofo fa le anga pe wo ko ya no ma fa pe o ya se pe wo ka a fa pa ke le fai ngo o melu bo malo ia e uyo le fa fitai le ma no pe e ko finga ka mai sa mo lo e konga e to lua e na to lua o le sunga I a Josephine pele po fei masitina ia Lucia mai le fio anga o to matangi o le vaiasola le yona tua o le transfer ia sister Billy ia por fio tama ita pusa o le transfer o I Karuka Canada I think it's Toronto Canada ia o le asiki ai fo ile mo le tau tua ina o le tua I nga fo ia kungu o kanga ai fa fita ia la mo waida do so le winga la tala fa pe o le tau saudi mai se malanga nisi ia ngo ingala le mo mai la le va ngo le la ngo le la si kia si ka po sa ia fe ai fa fita io no le tatai mi to titi to ai to nu ia le sunga le li lo ia o le te va ia tu nei mata upu ia la sunga Leiataua la ta amatai mata tara noa ta fa so ai o le wo va ia tur mata upu mua I le tau mawhainga la vorpili le nei o le wo fa ali se fina ngalo le fionga ia va sama na ia Winston Peters o le sui pa le mia o le tato watunu I se fa tala noanga ma le radio Samoa fa ftai le radio Samoa le sa woto ina mai ai mo fai tau le lato so I want to give them credits for le fa ftai le ia mo tato informations
O lea la e sau ngoa le sunga ia vau vasa mana ia. E ui e tau pu e atu i uo matangi langa sau ngoanga ioi tu langa fo i fa le tonu o fainga malo ma le pule anga ale sunga pale mia ia modun. I le taimi fo i o le tasiva valulua na tupu ai ia fisuia ingane. Ai ai le ale kala ma le sau ngoanga Winston Peters o leo ke fia fisilia kua i sousi la fia walanga o le nai te tatu o tulu i New Zealand. Fa mailanga sau ngoanga o lona loto e a mai a uma ia submissions ma le ilo ingo tatu oral submissions ma tulang o ia committee. O lona loto ma lona mana onga ia faia ngi usila le mesao. Now, what is the mesao? O fisiringa o le haso fingal. Wa fai so o ai kai ngai e ofo ia i le sunga le sui tai ia len tatu tari malo e fo ile act party. David Seymour e pe ye li fa fo i le fai ngore upule. We are hoping that New Zealand will do the right thing. Now the question is, what is the right thing? O le mesa, o le so finanga. O le mesa o lava le mo ko le fo le Privy Council lava le ngai le fai unga fo le mka upungi ele mpanka ko sisime o le mesa o meranga o ke longa nga lava le fo e pe la fai mo ke le fo vai o sa ngo ye le fonga le green fo le kelo la ko kemi lo winga lo ba ka ngai o le green o le New Zealand First o le act o le usa ngola ba me la le kas longo winga la pa wan mele me sa o le ko kikire o ko fa fo o le kula fongo me ngai le fonga ngo so ya fo le sunga sa ngi ka mi ka ke fa so ai pa wan me sa o lo kelo ya ele si me ese man ngame o ke roinga la o se aka le leinga mo kapo inga fo le kungu a mesel ka ko vai mau ia marka ko funge fakatkalia ku le ka upu ngai kai mi e o select committee ma mesela ko finga ngalo ia me se foi le loinga il kai mi ole o funga ngole o pan menge fai ka ngolo lua o me umala vanga o le amo kwa ma ngai la marka ko makamaka o ngole la finga ngai le kula fongo kula fongo le fai o le mesa mai mau pe fa penga me umara ba ka fai wala nga o le ke kikiro ngai le i maka upunga pe fo fa ka ringa Western Peters ya Western Peters le loia ele ma fai le loia nga alo SSM fa penge ye ke ola ia asiaka o le wa akangia mai le manguia i sa ngoanga ka ngai ele fa pe o funga ngo ka ko yo e o mele la kup ai o le aka nga o fa mungia nga ole o ka upu ngele ka ke ope ya manga mi la lango ele umai ka wanka fa ka upe lango pe fo wa ile le po fo ka ko ma fuka fo ile so nga selengi fo ya al pi fa la fa ma le fo ku ma fuka nga fo fa o mga ala venga vai mai pale mengi ka ko sava le ku lo e ba ku ka ko lango il mka upule ia ma fa mungi ngai le mela le ki sa ngo asiaka ele nga Western Peters ke le fai pule la fo iki kilo mka upule ma la ko kemi ngai fa sa oi de ya si kemi ala ko le fai mele ele ko ngol kusi o le kusi o history o ngusila fa sa ngol meri longo winga la ko mo nge le fie la ko ngo ko ngol ka upungi ai mele ai ele o fie o ngo fa pero le fi ngau se me ka fa sa o le me sa ola ai pa wa me fa sa o mo fa sa o la il ka upula le ka ko ka ngo so ai fa ka ya la ko la ngo ngim ka o lo fina ngalo la Leiataua o le me sa o le reference o inga ka ngai ya o ko fa fo i mo 6 o le me sa o o ko fa fo mo siksengi mo ko fa fo ile fanga le Privy Council le mele sa rule le Privy Council o ka umara va fanga so fo mo ka siva lo fa le ka siva fa va do pola yang wa ka siva 5 o la ko British subjects mo la ko o siksengi usil ila lo pula anga male o ka mi ngo fo ia va yang usil ia samo o me sa onga ma o me sa nga le sa ngo ia that's the only small thing on nga fa mo me sa mai o me sa nga power kele Lenga ka pawa a se mea e mawhai ei o nga koe fofo i le whaaloalo. Mat whaaka wa ingo i la ko lo pulea, ngu sira kemi nge pe aka ko mawhawhau lawa mea kupu. I kasi iwa warulua.
Lenka ko karongo nge melenga saingi ilalo malai ba le me kuol ba le. Ia o ke le ringa ang bea o mea ngai e fōringa mai. O se kau wha se. I lenga ka kau wha se. A se la wala nga whai. Pa wala mea sa o re karongo ia. O le ruling lenga mai i a perkangi. Le privy council. O pa wanga. E le isi me kua koronga me. Ma lo whaktai. Na matou whaasoa ila soa na po wala fiafi ma le sunga le li whasala lau. O le sifonga le tai au foko. Ea, mai a whaasoa ile ma ta upu sa whaasoa ile sunga ia tula e pa tai o li tuangai. I le whaatara noanga ma proklame fo ile Australia. Na sa ungoa ile ko inga. Wau kere maka ai pe o leana pe na prefaia ia we le sunga tula e pa le a whaatari sua ia ma matou whaasoa lau tele. Au mana tu mai runga se fai so finaga. O le pe ya kangia mai. Nga pauaka nga kaia e sa ngo ia kai ka yo le kuangai. Ma pe fa fe kaia. I le langa inga o le fa moe nge ia o te. Ia tu long ta tele to fai atu. Ai o le fionga fa lo longa ia nai a fa nai. Ia mai la to fo ia i le vaenga fo ia ia fo ma le to na ma le la ia le fionga foi ato filau kirifi ma le lato ia le foi ma le fitale la fionga ia pito e pe ia kangia mai e paude kala ko inga enga de paude o kanga ngala ngare va enga le ai pe ia tangia mai na fape mai le fato a filosofia kulo isi o le o tele o mara mai fa so fina o kilo mara mar ko inga po o nga mala o umanga ia fai fe vai inga o Samoa. A le pe kau sau inga ia fe vai ai ma fa fe lau ko. O ke le Europa ia si o kau fia ro fai de ko inga tactics nga ki fa nga inga. E pe foringa fo ile le o le o umanga fa pala nga po mu Samoa ma le pe a ko ma fe vai ai ma le si o ko fia lango ia. A le ko fa solo mai hi sila ma tau mo failo na li mai tau stir up se e ko se si no fo ile le fe vai ai. Pai kau la kau ma tau atu ma fa ali winga. A le fo so fina ngalo le eto. O le whapor kiki ngar mga upule o over se. O kako mai kau inga ngei le mga upule. O le wa makanga li whapor kiki. O le whapor kiki ngā le la over se ma le sa o mga upunge. Ia la whawhea nga whaia ngā mga upua. O le masalo makua fo nga o ia awha ngai ma le whianga fo ia pito i Samoa. Sa o ma whakase fo i marako ngei. Ia fo i mai ngei. Le la wa sa fo i kula pa ngei ma whaile le submission lenga fai lenga ko fa rongo mala vai ai ya le wa nge fai le sikala inga le pe falling mai o se vai nga pakingo la vale la kula mai kusi ele lima pe fa pe kula mai le pasie kula fonge alo ka ko lo uma Samoa ka ko lo uma ave ese fa por kiki le mal mele ka fa fi mai kulepa ave ese fa por kiki le ka fa fi mai isi la por kiki ya ke vai ku ia ave ese kulanga lo ke va ke fa nga vaenga fa nga kengi e fai aka ko mai e lango ka upu kasi ale me ngale ngo ka upu ngi ko ngol par menge mo lo ke kamingi o se ingol pilia tu yon pa wanga mali angale se ia tu yon mele ele ai ya mo se nga ngi me mo ka ke fai a wala nga onga o le pili le a fa fkai po le ala le mafofofo o tiono nga kai minga le ngon kusinga fai le maka pule fai manga fo i sao kongo le palming le wa le ka ko ai nget kai minga maka ko pisa lo a wa maka longa lo ken ka pule i wa ka fango ngolo ka fango ngolo la maka nga su ai ka ngak mo ko fo le po le ka kalngoi ole fai o se me ke le fai por ko ko la au ke le coin le la maka nga mai e ai le la au ngo fua ai lem so la ko ko inga la o me ka ko inga fa inga pasifua ya ka o inga vai ya lis ke mi o pe ala au ya la ka o e vai e ke au la ia se ke le mele o ka vai ku e funga ngi i vai nga a me ser vai nga ngi ku lep au ba ko pepe se mai le cha pipi fa pe yo mai le malo o me fa penga la kulang ia sa o fo ia ke au lava ia e lo ke minga le malo a mai ala ko ia sa war kan kala ko ia ala ngol mele o mai banga le o mai pe o banga le cha pipi wo mai le ku angai le o mai o se nga
O se senga ngau fa por kiki fa ngol maka up. Kusa lawa pe o mai mali cha pipi maka ka sapore se vai pipi le. E kasi ale me o yem ka up le o le o funga ngor kula fongo le nga fa me privy council. O ingale ka ke anga ia. Ai ele fa ia sa wo kule pa mo lo limongi mo lo fon ko o mali cha pipi over se nga me mai o me nga la fa sa o sa wa. Ele nga ka lang fa ba ba sa mo. Ai la sa ka le pe sa mo ngi ngusil. Ya mai la ko nga kulanga la le ele manguir ka ko bai. Ma lo fa tai a le atau o la utali le na ile sunga tu le pa fa tai ma fa so fa media na po ine wa mo se ma to felo ingola utala fuile. O lea ua uma o ngā whaamalepe ma whaale kongu ko inga Samoa. Tuno wa i tangata, walanga e pingi o le kala lau ke whaiakua. Wa ko ilano ai le HRPP. O ko ilano ai wa le koe kū mai se whai ngā malo. A o lea la. O lea e wa tau ma whai wha o ngā le pili lea. E koe kau keu wailo ngā la i malo. O sai lau le nā tilu. O lea ua tau ma whai le toia ina. E fa o ngā le pili lea. O le me foi lea ngā le inga o mai mamawa e whai le submissions to me. E koe kiki a le se mo o mianga e whai e fuan submissions le ngā mai whai. Now, a fisiri mai se sia ke a whapea mai e ke re pule a sia ka yeso e re sa o whea ule nā mea. However, ua siri aku o ngā avea le po o mapapala. Kulong war whawhonga le tunu, ua avea mapapala. Kalu le se saufua whai le submissions le ngā mai whai. Ma kau ma whai a continue le denial. Le kau ku wai. Pe o va ai ku lo le afio ngai le alo li po o va ai pe le o va ai po o lava e kasi al me mo kingoa o le administration and HRPP le asa la ko fai le tio le period. That's it. E ko ke si le fia foi ma a jaka saka ko fa kari uma lava po le se pomu ke le lava o sa mo ko inga e foi nge e pomu ngu si le ka pule e ke renga le pomu le wa silinga la lunga ke lo ka ma vai kuskusinga lunga ka penga fa langi ma la ko o le pomu le sam kulepa e fa ngo fie le alu se oli lo sa ngusila o langa pomu nga le wa pa solo ma sala la solo ya fa ngo fie se oli sili pa o se oli o mai fo ngi e ke aula ko ele se pomu nga me o se me kwa vai kele nga ma se me kwa vai kele e ma nga ia pa fa pe foi ka ka mai ko le pomu fai le pomu o nga sa o ele ka upunga ko le wala la mai pa nga le pomu e fa ngo fie le o se oli lo mai ngusina oka aule sili do ber tasi lava Leiataua o ai langa ma fu ai nga fai ngo fie o se oli ngai lo mai ngusina o ai tonu la fa singo ye le berang o le kadi o le HRPP ya me se ye lo skasio ngomon mo ngam ka o ia o le la ko sa ngai la ku si le lima ma fa mai e sili aku le fai ngo fio o lo walu se odi ngai lo walu i lo sa wingi usila al fisili la o ai la nga fa fai ngo fia le alu se odi ngai lo sa wingi usila o le HRPP e a fia ai fo i manga ia ona o vae nga sa o la tau tau fio ne to foi lenga mangingo ka fa so foi il verso de tene ata no to no fo nei fa tanga tama manga fanga fa ma fo ko ai ala sunga le atau ele mali o le fo nga i lo tali tonunga o te le lo ile to ina pe la sanga fai i fea le atu ai nga vae nga na fa pe ia o se mea manga ia ai lilo yo nga mangaku ua kele ngai ai nga wa makua safa tulanga o le o ina fa lo to fale o le poto to tonu o la to ainga mai le amakanga onga o la ko fai unga selfish io e fa pito ma fai longa tangata sa fa ya wa pengo fa ya anga la ko kalianga mai le vaenga o le amakanga anga kalia mai le unga le ale privy council ai awange i fa ya ngisi sai deals matulanga fa pena e kau ke kau mua kukusa uma ia nga va ama va noa e o i fa fo fa nga wa o and you know Leiataua that's huge e ke le nga me la nga tengo fa ya o ola i no maka ko ma soi fuai me foi le privilege a ma wa ku pelo ainga ma nga fakia e lo ainga ya la wa o ngai fa fu wa su e inga lo wala ai o misi a ko le ava ngwa ku sa ka 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 ko launga te sia ona oni fa unga ngi kai nga makua selfish la ba nga ku fa piko nga ola ku la va a lo so ma de to
ai leanga lava le mangai ka upule wa mai e ka wa kele ale fo o mai lo ma fa leanga lava ka pepelo kele al mele ka o pepelo fo le wa manga o am kwa pepelo ka ko pepelo sininga leanga leng fa pe fo le o ba ainga senginga le senginga ka up ai se awa nga fa le pepelo siri o nga makanga siri wa manga ku lava ele ma fa ka ko kemi o nga kilo po ing sengir fe nga le el ka upule ai se a menga leng fa pe mai o nga sengi e ba ia nga kilo le lava lo ba ing sengi o la ko nga pepelo le pelo ka ko o pepelo ma manga ko ka ko ba le ka ke le lo se me me langa e foi lo ko foi le ngim ka upule wo mangi a mai le ka upule ma mai le chapipi ai fa ke ma ngai pepelo kere ngai pelo kere ala nga ke lo le la vele se nge va ile ai sia ofisiri ai sia wa ngo pelo fa pelo ku ma lo fa tai le nan tonua ina ua ma wale la na sau nga le sa fa ye fa chan nga male fa makuo o matua le ni mata uputa ua fa tala do ina mai le to ina por kala me Australia na sau no ile to ina la mai pricing ia langa foi pa wayo tanga tem foi na pricing a ke lo le pe ia tangia mai la uma ta wa tu lo le ta to no foi ni usina e pe yo si va nga le la ka ura nga campaigner ko ina ngai o ia ta to ni usila ele alo foi la ia tala ile ta to le la au ioi awa langa e pe no te vai foi le aso foi ngole live le na fai oral submissions ia nga po kware sa ia ku le pa mara HRPP na sau ia na na uma ole pe o vai fai nga foi le nga umang sa ngo hitla oso lo marco inga me foi le ai fa oso ko el pu live fa oso ko nga kare ka fa sala lang ta sile na me tu lo wele o se si foi le uso ele le ba e foi le ata va ai ina ole obviously inga o tu inga tu lang or fa por kiking or fa ngor ka u pule io na mai a submissions ale HRPP alanga lo male marka ma fa sala lau ala live mai ala nga lo foi ala tu ole live ia ma faile la to mautau roto foi le ole le foi sa si mau si sengi le la to ba anava le tele na tau vala au fai fa pena but o winga le na fai tu la wita a fua ia inga wenga o fa tatia ave ese ia kulang o fenga fa por kiki ai tato fa taua le na mafua ona sau fanga le pili le ko kongo pare mengi ele o afa anga e ba ku ala fionga fa rolonga ele o sesi ele o fongo fo ku ele o kaika io e kalesia so fa kasi mafkanga ngai fa fenga nga ele o le pila fa por the Pacific Leadership Forum por tai au faiva ele o se mafukanga siksengi Samoa or whatsoever it's not them so tuila epa sa ilele maliele ngoi la usunga kaika io le ku ngai ka ki ia le me or fa se o le ku to lo le o mato fa ya tulanga o le o mai o mako ele si au fa o lo akau io o le o mai o mako ele o usila ave ese le mele a ele kadia o uma foi na la o mako o kaka o lo vinga le na fatura titala ele ya ma se me ali e ke fa fia ai ma se io e na o mea fa tu poi le ita e sa o sa nga va la si ko ngol pare mengi o le sui le o sa faka o nga la unga nga so e misa ia te au foi lai le taimi le ele o ko iai ma se mea e musuia ia se nga pa ia le ko inga le ai sa ngoa ngi mea e uma e nga e to e nga wa lo fai e pe o tala ile sa fo la wo ka ngalo fungi fe ai ele ai ma se mea e uma e nga ka ke ko nga wa lo fa pe uma e nga o lo ka misia lo fa io ai sa o lo makua o ko mangong e kwa ya nga o mariki a polo ro le vai le ide ai e lau sunga le ata o le winga le na wale na fa ya tu lau ta o le o sa ngei tau ma fa ye fa pito au nga fa ai sianga ke le fa se kai ai le ki nga inga mar kau ki nga fo ku ai sianga ke le fa se kai ai le kau ki nga o le pila fa ala iloa si ngei fo ikamari ia tele ai Edward Puni ioi ala iloa le fionga kai fongo o le tai au fai vai le tu pa Samoa le fionga i le alori ia fupule sen ala iloa ngai fa fe ngai nga ko inga malo lo mang malo
ole tūlanga i le mafutanga so whaatasi a whaafeangainga, o lo iai sia fionga i sea, o iai a fionga i pākele, o sunga i toe ina, o taitai, ioi, o whaafeangainga malo, gai loa ngai ngei ka mari. Ai sianga ke le manga o whaafekaiangikanga. But believe you me, lau sunga le Leiataua and for the records. Ele ongi fast umakanga kaya ko kongo mafukanga gi. Sa. O ngai ke sila fia le Leiataua ma o iloa. Ele o fast uma whaporkiki aka kongo whaporkiki. O le hangoa yo la HRPP le ko kongo fongfofokua. O le hangoa yo la HRPP le ko kongo Pacific Leadership Forum. Angoa yo whaafeangai ngai lau ke langolango I le, we know that. Yeah. A o lea I le o iai le manga whangafa ma le whaako whala inga ko inga. Se I seu sila. Ma kapa E le mawhai o nga e whaatiko au ngafa ma e kau mawhai sisi ia e le pola o le vaenga lea ma le vaenga. Paula mea. E le o awange ia ke I kako. Wairo fuar kala. Ia orko inga fo I malu ngari I reisi. Ia langa walau wha ia atoa mea uma ona e o mai. O I kongo e mo I kala le kusi sa ua ngā le li whaola i o nga soo. Whamai. I o kou wha ai keke leanga e iai e o le ao mai I oe. I lo uingoa ai. E pei e la e mai furufuru maa moi. A o tonu o luko whi ai. E nana whai atu rau tala lea. E le aia se I seu sila le koi inga ma se I kau seu wa ai le kau wha so le au vaenga lea I singa. Awa a le kau wha so le vaenga fo inga wha so. Ia ma se koe lava ma singa I koe inga I anga sau ngoa ngai whai. O le tala le tusi. Awa lava nge ia ke I kako. Se vinga. Ia awa nge ia ke I kako. Ia wha fo I le vi inga I le kua. E kako ke le fesu la whai ma kako le fesu fia I ma kako le fe wha vivi ia. Ai iai si kako ke wha whikai le kua. I longa a ao a vea I ngā whaasingo makusi a ao inga e a ao ringi whai pule I atu yonu. Le uma whai ai ngai on kako koe kapisa ma koe kulai mai lunga le mangu le anga whai mai kura e pa ua le vanga make a le kausas. Le ia tau. Sa o leila. Maka le foi over lusu lima a whai la ko sa whai submission sa. Ai nga kangara ko kelo la ko sa whai la ko saungoanga. Ai ngar ko kolu ala ko lenga mai alo I e moli mai le maua le chapipi. Ai e kasi fo lak submission nga fai. E ke aula I pe sa kaunga mai fo I lenga ka fo lak submission. Ai mo la mo fo I fainga fa fikai alo I le community. Ia ma la ko ngengu sila sa kam fo fai le kulanga. Ole mo le la mo le sa mo ko sa mo le nga lo ko ia. Ia sunga fa fianga fa limongi mo ko wese. Ale mo le la nga sa kawai onga o ako mo fa sila ko fa fikai fo ile. I kele la o fonga nge mafukanga ia sa ngo ia. Pila fa ma fonga fo kua ia ale nga kanga o mafukanga fa fiao. Ia fa penga fo mafukanga ngai la ko ia ma la ko ku. Ia nga kanga o sa mo nge fonga film ka opule. Ele faz ko kasi nga faz sem ka po se ko kasi po sko lupo sko ko or ku fa kasi nga o sa mo ma la ko finga ngalo ma lango lenga ma nga ye ma ka ngo fi I lalo la kai nga fo ia pila fa ma ia la ko fo sa ia ma kam fa ku fa kasi finga ngalo ka ko ngingu sila ia ma se la ko mai fa fo wa le ma ka ku sa fo sa mission sa mo Amerika ma ku kuila ia fa penga fo ia Australia. Ia afa perola kam falko kasi e aver vi ingol mele ia nga se a ko lola ia le mkaup ka kam fa ke mele or ku or sem kaup fa pe anga le ai le chapipi pe anga le ai le pila fa pe anga le ai le fongo fo ku ia o ngala le se a ko ka kom kaup ma lo fa la tatu malolonga a pupu. Se kau siaki po to I tonu le sa fo la ole sunga le li loia le tatou ofisa. Ai tatou atu fo I fa te na tatou company la lo sua. Ia o mafai ai pe ona tu na tu tatou por kala me po fia lava around the world. Ai pia ma ia voices kai li le a la sunga li ataua. Ole o tono no fo mai pe tatou ofisa. Ai pia ma ia kai ma singa mo o fia ro wa inga ia ko fo ile le kau test mai ele fai mo ka ko tau ia ora so fina ngalo ai tati ole mo pase lau po senge se lau po senge ngama ke are papelis vai aso ia wa ia lis vai aso ia Australia iske ke ese ia me senga inga fo inga Amerika
La kam foi foi se vai ngai sponsors foi ka fi ma wenga. E manga foi ma fa fango se ngofo. Tato malolonga, faz a uipo coffee, a wiki alwesi. E faz se vivera o isika ko maka upu e ka kere ia fia. Ai si tau si aki. Po fea lea e vai ka ko lo ia ngai kai mo le fia. La poloka. Toi foi mai la ia fa La poloka. La poloka ka va. Okay, da tato malolonga toi foi mai. Fa wa tato wa fa so ne vanga le. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaonga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo abano foi o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori a New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o mōli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mawha, e apo o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manau ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo i aile nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. O na filifili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mua o wha maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Mo lau ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mwhona e tutongi na i lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo i lau ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher. Ia, joe whaafero ia tu le taliu mai o le porokalame i malologa masani i le reivanga o le fiafi ina ua toe 2 minute o na afale o le itula e 5 i le teimia New Zealand ia ai o le afana o le sefulu le teimia mantou i Americanei. Ia ele aso tofi le tātou porokalame masani nanga o le kau ke aru le whaikau waso o New Zealand. E ui o leu te tara no whaaso rulu atu. Ia ai ona ina ia uane i whenumia ia leu tō mare mai ne tūlanga o le whaitau ngā waso porokalame. Tātou se e pēr whaitau ngā masani o le aso tofi le nei le tātou porokalame masani. Ia male sunga Leiataua o le saia kisi o matau pulo tiri. Ia ai mai se foi o le sunga le lilo ia o leo mahu atu. Toia o seanga o na toa i tau nule le tātou ofisa o na o le pisi foi o le traffic ina i tātou i New Zealand. Toi whaatalofa mo whaafelo ai atua i wō mapaanga le tātou porokalame le tau te iae. O te whaiatura utala Leiataua, I am going to meet with some of our fans tomorrow.
And most of them, o le aso for to na il fa moi moi nei Portland ni Oregon, il sisi ngā fua, ia ona so o lo le marvai aso fo malanga tuai e fe loai ia manisio le tatou community o fancy to ia mar Blue TV e na Utah. Ia mana tau ai nga fo o mawar sa no e fe loai i fa talo fa to de te mo fiafi. O le ata me ia tu le si mata upu. Autalia ile sunga le loia. O leo wa va ia tu fa fitai le fainga malo. For the first time o leo wa wale hava noa. O le auto va atu pe avatuaina ia tatou walo ma whanau. Mo tonga fitinga fo i o le mai o le fatu. Au ina atu I fiti. Ona e lata fo ilele ia tatou. Ae I lalo o porokalame fisoasoani ia le malo New Zealand po o si o tatou waturo. O le lau te vava ia tu, it's the first time o leu te talai walanga te ia o le avango mua o ngi usila, ia au se kālia, ia avero ingikia wa o ingikia le wakere ngala o weko kero kākou. Ai, o le vaenga mua le te mua lea, o le ua fo, o mawaile avanoa tātou te o ailo I fiti. Ia walanga karango fo I fiki kulanga o lato so I fo maloloina o matua mana ia. Ai whaftai whai ngā maloi le, vaenga a lau sunga le ato, o leu te vai atu. O whamanu ia e totongi a fa pe to ai na o le tamaititi po alo ma fanau na soifuane ma le tulanga o le mai o le fatu ia ai filifili lava ele soifua maloloina na tanga ronga soifua maloloina ia I tulanga o cases by cases po o le ale vaenga a velfa mua a o vaenga ia le u failo mai o le a totongi ina le malo ni usila le pasesor kamaititi mai ma le e o e tausi le mai o le whaatu peina ma le no fuanga po le fale no foi le teimi atua e auto va atua I masi ima I atua I malo I fiti. E pa pola tunu I fiti. Ia ma le lua se lauta la e tu I nantu fo I lele mo le tausia ina ia I vaiaso ma tula ka pena. Pokenman. Ala aso ulangona I ne fo iavan. Mo tu ina mai le ni teimi ma mau. O se avangore lei. Wa o le quality o le o fungange o fo mai fiki. E kukusa ma fo mai ngusila. O ale funga al mele kikiloki e pe ka ngo fiera me o accommodation po fale ngo foi ya me ser ka singa me fa penga o ke salo o skasinga o option o kilo ele malo ngusila e fainga ngo so sangi kele ya Samoa onga ole ke lo inga le lava esele le yo fo mai e fiki ele ese senga fo mai ngusila Oronga se senga la nga le ka kikiloki ai. A kongu le la ka mo se avangoa ma se famungianga Samoa. I lo le wa e mama fo inkia la ko ia. O mangi ngusila ia o pili ngusila o kwa kala o pili ngusila. Ai o le la o mo le avangoa le. E mo fai onga mo la Samoa le mka upu le famungianga le. A me se o le mo ma la ko ke lo po maua mai pe le ai. A mese o le le ma whamungianga I o le saur kangaka e kausi. Ia wa ngai ngusila ia e saur kangaka ngofo ngai le ainga. A le pili lava kangaka ngase la kou ia e whai mea mai ngā langi le pili. A o leke mai ka wako o le e moa le mea ngofo ai. A iei kangaka mai vai. Ia ma le kupe la le po se alangi fo le mofiki ia. Ia ke longa se mele le kele, ia male si kulanga fo le lau vai. Ia pe ia fiki o Samoa. I kulanga o kau mafa, o kulanga o fungange o le kau. Ia ma kulanga o me whapenga. I kia ula ia o se avango le lei. Whafkai angusila wa se mangaku lea. I se alternative fo le mo se maila ia auskalia mangusila ma inkia. O ke longa o se whamungianga. O ke msalo fifia fo ilmi ska o soi fua maro loinga lea. Le mka upu mar kulanga le waye. Iyo e malo le na tonu lava Leiataua. Ina wha malulu e tu no tango e tau miuta tule lau pito se kau whaia koe ngai kangaka ia viri mai ma tūlang. Ia, o le nei e whao ngāna telefoni le tātou wha talanoanga. Me fwoi lea tina le ainga o e wha fonga mai wha sisilanga le nei tu ina tu nunga Blue TV.
kau fai aku ngai kanga e ko ke kakalango e tau o le fai maper ka ko ke fongi o tanto e fai ma tu ngai i tanto e ka ko kala me ka ko fasi tila o le nei lava e tau fai ma tau mo e sele sum ona o le pisi mai a o tele le taimi e mawala va no ele pisi mai sa o ke fongi a le o le taimi por kala me a pisi mai fai ngo ke fongi pa ma lu tu ai le no tango tau ni tu ai se okay aku au ka alo ma telefongi de ta alo telefon ai e o lea ma lo fa tailo lo fina ngalo a Leiataua e sa lele lava au sa no o se ai fo ilea o le malo le taimi mala tua a tala mai ava no am au wala fa pene ia o kele o ngai ainga e peino o ia e ia isi na mai le la tau fa se ai le tulanga le ta ia le o fa pe o fito tonu i ngase o le fanau but the general nga yesi ya si ai nga sa mai sela tu fasia le tu saka tene ma fa pe mai wa uma ko inga kau ma fai nga kau ma fai ku ai so ninga mo la tu ai nga o mai ni usila po Australia ia va noa ia va tu ila lo su fo maroloina ele maua peita ia nga sent la ko inkia e ia ila le si fo ai nga na so tai mai wa matua fa no noa wa uma lava na wa maliu le la tu tangata tu lo fo ia me se fo ia le tu langa no proclame ata va ia tu la ia va no fa pende wala nga ka ko ki fela ka i mafiki e lata le tatou malanga tu nga i fiki makulanga o fiti fo ia le se tama ia tu nu o le tu nu e mawalunga i tu langa ile ngata lona tama ainga tu langa tau le tu risi ma tu langa ia e advance fo i fiti na lo tatou tu langa fo i fo mai ia ba tu fo i ele se ka ko fo mai fa piko fo i lili o tulanga le corona ma tulanga o so ngo maliu o fiki le la kuerka ko ka kale alwa ia o le foi la o te tala mai le ia vano ma wa lunga fa fita ia foi le fai nga ma lo mo le van ka ko mo wa mo fa pingi ia ai e tu atu foi fa fita tele le fio nga le mingi skala or ka ma visinga or ka ma se ka ko mo ku mo ke di sala fa ia ai fa fita ia foi ile sa ilinga ma lo o le wa ma tala tala mai ia vano ia awa fo ia le tulanga e sa ili manu ia iso tatu tunu ele ngatala afa pe fa kuai usila ia au se kalia ia ale wa makwa siri ngala kala ka ku fi ia le fo mana ia fa tu peina to tongi ia tulanga ai no foanga no fo le ia manai se ni pe ni ke mane fo ile ia awa fo ile va yaso ma le va yaso e ka mo fie fo mo le o le fa tenga e ka mo fie fo mo ngai nga fo ngai fi malanga asi la ko mai wa e ka mo fie ku pa se la lu fiki lo mai ngusila por e fo i kuia ai o me la va ngai le la va e fa ya ko inga fo fa nga malo wa o me fa pengi e le me fo fa pe fa ya ku la ku pulo ya ke msalo ngai fo fuanga le wo ya yo se fo fuanga msalo po fie ma singa o kau ku fa kasi ma kau kam fai nga ia mo le manguia le lawa o manguia fa kai foi la miskao so fu mari ma ke lengo miskao mala ele ia se miskao lo ngol fi fa se me le mo samo al time frame o le mea sili o nga kaua wala nga facinga umio fai fi ko nga inga o fai fi kuskusi inga o sue le mea kakao mo kalfea ngai ma fikau mo Samoa ia le lawa ka mai le mkao ia fa fikai sa kama fo ele ya so fo ia wa o fiki esere ele nga ka kele fo ia onga mawalunga ar ko kele o la ko fo o fa winga mai me sem ka menge o nge fa fo mai me fa fo mai ia ke lo ngala ke au ia o se fa munga le kele mo Samoa le nga ka so swangi ka ko kungu ia ai mo malo fo au ta fa so ai la so fo malo loin o le fo wa mai se sa i linga ma se su enga o le na sa no le fio ngar minister so fo maroina e na tele isi le fiina o se su enga na mai ona fa tau nu ina ni sui mai o le University Victoria ia ta tau ni usi ma mawai ma fa ma ni muli ane le o to follow up le metanga ro ngor so fo maroina mar committee filia ma fa ma ngia ma kua o ki fasa sa o ari i ka ko fare mai fo sa fausia io ma tua o ki lava le liki mai o runga fa alo ku kulu ia o nisi ai mai sea o nisi o potu nei a fi
o tūlanga lo iai ngā se e o ngā kai peila o tūlanga fu whare whailele la tōu. Ioi, ma tūlanga i potu fo ilele ti ngā ina ma vai. Ai, ole upu fo ilele whaperetania ma tua unstable. Ai, a wha Samoa. Ole makua whapa ole anga whai o le whaingo le whare ma. Ia, ole whaila ua kele i upu matala. Ai, mana ia le ta wha soa lau sunga le Leiataua. Le anga e kako ke koe fo i lava i le ngā whausia inga. Kau ke fo ia i le ngā whausia inga. A o ai fo i le whai ngā mālo sa iai lea kaimi. Mana tua mai lau sunga le Leiataua le vatua le vanoa le whalau tele so whinangana. E ile sia upor kalami o tautai ia e por masinga e ngaki angei. Sa o wa whea i tūlanga ia le ke le ngā bracehead to atelo le o taimi fo i le administration le HRPP. Mga kele fo i ngā whasi se inga i ma fau ma mana tu whapea. Wa kele whare ke kele ma whare fau. Ai sa o whasoa, leanga i eile taimi no o walua i le building lea le tati. I le si malanga le no o roa toi fo i Samoa taimi whato atatala le pūras. Ai sa mako karkara ngoa i mga inisi o whauru lunga. Misi na matanga ruenga o ngā ruenga ngai ka akia kongo e lako ofisa i lunga inga. Ole sa unua ngā tangata whainga ruenga ngai. Ole makua whaale kongo le building lea pēa o inga kikere ki munga. E liki e kau whai liki mai le vai runga. Na tau no fo i lato e matua la ko le lua. Po o fea nga pasia mai ai le fausanga o ngeku ai ngā whale whapene. Lea la ua lam, sua tanga o whaatele. Lea ua kupu mai fo i mare whale le mare whatato whale mai tele mo to o tua. Ole aso whina ngalo ai le vai nga ai e mawhainga kako whape aku e kua ia whainga malo watula i mai. Pe mawhai o le tātou whape e kua ia le whainga malo na tuana ia tu ona o le tūlanga na fausia i nei whale nei. O le vainga siringang whangongoa siaka mal whafonga a Samoa. O le wo ngele cha pipi mal whainga malo le. E su e uma me lai leanga. E whaasingsu mai ka kala ko mea ngaleanga. Ngaleanga nga whai. Ele se me leanga le lua kausanga. Le whaka alua ngele a lua mal awha kausanga pe kolu. Kausanga kalukula i mai le fast. Ele leanga se mea siri o nga ka ua makeren kupenga alua i kongu se kolu kausanga. Masalo sila ku se fulu kausanga ia ko nga leanga ia e leanga ia fa ilo le chapipi o me siling mari e ola ko fa ola ko su me nge fa leanga le fast a ola ko me nga fai o lo fa ilo ala ko le leanga ola ko me nga fai le leanga ola ko kala ki nga fai le leanga ola ko su nga kupela ko kala ki nga fai wa masalo mengi pe kai 4 million yang avela yang ai kon kala ke ka ngofie fo nge e fa imka i me wo mama nge ma kokulu ma leanga a felisi kupe wa nga fai anga fa nga akor kupe fai me nge fa penge o ko nga buildings nge ka nga lima su ka sanga le ya le wa fo ka akul fa so ka akul ka sanga ai nga i mo fa le leanga ola ko me nga fai ya ma ko le foi ele ai ma se me nga fai le chapipi ola ko e fa so inga le kupe le al malo ai lese elengi mea le chapipi, elengi kupe le chapipi, o la kou, sa ko kongi ele malo, e fai projects ia. Ele i fai fuainga. Ele i fai fuainga, ele i fai pe fuaingi la kou menga fai. Kusa leo ko kongi la kou, ale leanga yo la kou ngā ruenga fai. E mo kwa leanga la kou ngā ruenga fai, ale sa le leil ko kongi yo la kou, le leil kongi yo kong kalaki, le leil ko kongi yo la kou consultant, mai la kou mo komisi, ai oki le buildings ia nga fai. Ale la wo nge langa mai lunga. Fa kai. Ma e pa langa umangi me siringa leanga. Se fai lo mai ya sa mo le leanga la ko me nga fai. Ya ro ba ya ku ka mai le sunga le lilo ia. Malo fa chai ali a jawa. O si tai bita fa fe lo ile sunga le lilo ia. O le tule na ta tino fo si le wa si ngi ma fa fa. Po le meala. O worth le kausa o le nga fai lenga ka uma ye le fai ngongi fali mana tua ata o mai dei fie se furu milionga nga fan mai singa ale ka ke vai kunga ora ka ko fale ai longa ria ko se kasi milionga le worth o le reality o nga wen mai fa matai le ono fesiringi ai do la le kulanga o le fa pa o le fausanga fausia inga singa ora ke le yo vai ngo te fesiringi vanga le a tono e mo fosfira nga lo sunga le loia na o fesiri mo o worthla le kaulenga tiklea mai nga kai mi fa mai fies fu milionga mere waru fa mai ale kau ke vai ku fa mai ku le ai ele a ko se fies fu kausa lua
e whaamata tātou te toi whaatutua hina la e ui ea ka mamai sainga le whausanga mawaenga whapenga. Ai le o whausanga ngai au ngā mō la kou sainga. Ai ki ngai ai ngai ka kou kama whangau le au ka muka sao a ka kou Samoa. Tonu. Whaamaka o qualify ia ngai kampangi nga o nga whaupua o kampangi sainga. Ai whaamaka e le o kampangi a la kou sai ko kongo le pāne mengi. Whako a mo wai kong kala ke inga ua aku ko kongo le malo. O nai fisiri na le a tau e so whiranga. Siaka, o mengi o buildings. Kausanga umalawa adu lunga le value. Kako kikiro le whanau malo la ngei. Kako kikiro po le value nga ele le whanau malo kemi nga whai ai. Ma le value la wei kemi ngei. Pau ngā re building ke loinga wa ke le langa le valuation la wei ai. Ai se ala mea lenga le whape ngā le whanmai. Wa kemi ngei kawa a fai pola kim salo paulo mo a o nga value le mela wengi o kim salo wai la lo aku le value le fan mai lo le menga i lam kan a le ko fe se fo fonga wa ki le adu la o nga la ka mo le corrupt mai pi o wala nga fai kon kala kengi wala nga o la seka nge malo ele se a seka wa lu o value a seka nge wo lo ka la i ko nga menga nga sa ngoi a mai sa nga le mai sa nga ka ngo fie a mai materials ka ngo fie a mai le kau whai ai ai kipi umala ko risi mea ai whaonga le kau ngo fie whai ai o la whai la malu pia whapea oi foi la le kamuka la mai me le whai le whale pia whai ngo fie me ko ngela ko ma ngo fie mo e kupe o ka me materials ia o mo kwa le anga la o le mea whai nge o se whai pisingisi o ke ofo pia whai pisingisi a ngika ngaka o ke ofo pia le o ngau ngā pisingisi awa afai ele loa look after ase kalmalo fa fenga look after la ko pisinisi la fai e ke ola io se ngonga siringa le ngei o le kelo me fa penga le o ma point out mai le pa fa me voleanga le pa e fa peleanga se pa ko se korka usanga afai le pa o le pa ka ngo lo se fulu longos kors fu lima su ka usanga le ki lo isi fa le ngei usila wo ngo su ka usanga o fale value la wo lu Ei, o me la nga o ke le ka kongo ka pui. Ai nga malo pipo a maka mai o lunga le value ai uma nga wa value fale o le value ka. Nga mo ka vale o la no value a fale o lunga value. Al me le wo ngei. Wa a fa ka no ka lu su wa fe ka ya o ke la ko trading. Mo le mo lu su la fe wo la su li ma. A ka ko fale. E ka nga lunga ya me kwa o ki a ko le ese foi le mana yo awala to si le fia ya le tunu la piki wa ka ke fai ngoa ele nga ka porki o la piki sa fanga fo nga kaimi o yo lea ya na tanto me tasi tu ai le tanto malolonga se tau fata pena mai failar ka ko roia ya a to fo i mai loe va me tanto malolonga fo i mai loa fa fe loa ile sunga ile loia au le lau fonga fia. Koe le lei. Ia, matata. Koe le lei. Ia, au le lei, a mi o le lei, e tau anga whau, e tele na whai loanga tae tangata po le hatonu tūlanga sa o iai. Ia sunga ia Sauni Seleni. I lunga tato program, tato marolonga. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi.
Ona filifili leo le unanga i tifia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bilio vai, bilio moli, e mwhewhona utuai le ta avale ngata fuilea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona filifili leo unanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whakauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala, e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamaumaunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo ilo ainga i Samoa, e ala i se whi autustusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo whawauta. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Proklabe i le reivanga o le afiafi i na ua toe 8 minute o le tale o le tūlai ono le taimia New Zealand. Ai toe 8 minute o le tale o le suma le tasi i amatou Seattle. I America Day. Ia, mo tau koe ka penga campaign a wa Donald Trump. E kau vai a kur mako whale leo ke ngofo i pea kau whale ai a Donald Trump. E pea kau vai a kunga pea whale e unga umai nga ai whai e mase mako debate mar mako whale nge. Ia mako e ku oi whafo mara ako karuro vai a kunga pea whale ai o leo toi sau e tau ta pena ia le campaign a Donald Trump. Ia ale le fia patalo patu lo sunga le lilo ia io e fio mai matala mai ao o te vai atu o rua le na il tato officer io te ron tato set up le le ale nei e te rua tau malai ale la o kama fa fero wa i ho le travel la lang ia fio mai matala mai ao sunga le lilo ia faftai lo to fa asiata le correspondence ale Tautai e Amerika ia fa pe fo ile sunga ia Leiataua ma le mal fo le officer nei Pafila at fo ile malo le atunu I so se vaenga o le kelopelo maua mai ai le fasalonga ale sunga le USA correspondence le to fa ya asiata malo so I fua malo langi ma yeah o vai akoa pei foringa mai wa e ia sausia I tono tatu to Samoa to kon manga yo ro bla yoi por mea wa fo mai se fai nga filfilinga wa ia so to finga matele o no atu le faftai le to fa ya ole ofu na fatau le ankolo to lua ole sunga ya talamesi fumono sabe foi ia malo o lo ala ni Samoa ia faftai foi ono me alo fo le Christmas o te atu nei ia o te lango ina ia o Samoa mantua foi ia ele va pe lo talu o tapispisa o in malai ale mawole tike de alo in malai at least ola e ofuma malango I awole tunu
O se whatonunga la le anko se utonua ia e ofuina le ofule lungo le tatou porkalame otherwise pe ingi conditions a. Le ai o nei sa o le mafti tei al mako falfenga luenga. Ia e o maila le sivaenga ma ofu All Blacks. Ia ulala a kumato Samoa. E te sila fia. O saunga ingi ia i tautere yo issues fo. O le toa tele o le au California, me se foi lá i America, i Seattle. E fisiri mai sunga lo ia pe fese ainga, i oi. Nai vaenga sa matou tina ma e fisiri mai Leiataua. Pio lai fo lai saukari a. Ia fa mai siata ole he's so good. Kala ngai tina fa mai. He's really good. We like this guy and so on and on and on. I go, yeah, straight to the point. If I say ainga. If I say ainga le sunga ya sau. O fa ya ku. O le fisidi le ngai mo o ai awangi I fisidi mai ese sia. Ia ele leilo o fisidi tu pe walanga o kele fi kalia, o kele I kalia langa o te anu ai tu la fono motor palmeni. Ele ma fai ona tal noina se tangata ele o yai. Bangau. Ya, e anga ko wala ma mo or fisiri sa lo sunga le lilo ia. Ia mo matou nei America. This is for all the Americanos. Lela kalifa se fulu ako. Ia, ko lua ia la upanga. Wa luas fulu kasingi ka usanga kalunga ma fai boi pomolo ko lua. Laverne. Ia fa pea ula e pepelo inge o I lau kalinga nga fai e. Pa kai fo inga ua e le kali e wa ke loe. E ke kali sa o a oi e ke le pepelo. Ia, lai utele mana o au utele nau e fai langa man tofo na mea o upu e tau a mea tono o upu foi e toi o utele fai la ia I foi lele a mea ai no fai ai. O le matutua I o le whanau o saun. O le matutua I o le whanau. Ia, whatalo whatu le whionga whanetua, ia o sunga lilo ia mesi fole o na ionalo. Ia mesi fole, o le sira ka ngā whisiri a kia. Ngā whisiri sa o mai ia si tua fine fo ia pelinda. Ia, wale le ia le avakwe li whapetu, whapeu o whakua se kala mai. E whai e ali se pare kua o Leiataua. Iyo, e whamai se anta, e whai e se pare tua o Leiataua. Ia, o la utali fo I, e whai ngetau no o vatua se tali ai e leo I inga I uso. Ia ele le langa o lewo ukarango wha Amerika ku ia ubu. Leiataua, ia, tali mai ia langa o le fisiria nai, tātou hoa tauta ia. Kio ngasa e le po, o wharkua wha o leo. O roke ele o se ave fe au de leiso. Ia, o le leia, le anga iawa au ngā moku o pa wa si la fia. Ia, ele lei fo ie. E te lo, ai la mare toi tasi visiri tatou o loa, e il visiri ngā wanga mai mo ako, e ka sa live li tatou, I tatou pina. Fa mai le kala, te ia kale o tula epa. Te ia o whaftai suang fa mai. Se Filipingo o il wharekua o. Fa mai te tu pe se Filipingo o wharekua o Leiataua. Pe se half Malaysian. O fisiri. Katrina o Ide ka kau fisiri mai ka fisiri. Ia, le lalo. E ki ngori mea ufa kai e siri lua ka ukingo lungo por kalam. Na lo le tal. Ko lo fai ka. E te ai vai ka ko kari kongu na ia I bor ka ka wori lo femingo ia le ia ka wa. Le femingo ia wanga pa po. La fo le isu wa e fi mga e fa nga kakemi. Ya, okay, ka ko wori isu uma e fu ngai mea. Okay. E te tau no mai lau sunga I le lilo ia. O le au te fisiri ngesa pina ngā lo le sunga Leiataua. I ka kou whare ke kele ia tele na mai wha anamba le HRPP. Ma wha bea mai. Ia, o mea nge inga whai e le HRPP. Ia mana ia wha afitai
i le tua ona o le ngātou foi po le mga whangafa a o lea la ua sau makua pakakua. Makua unstable a whanama ia kā kōkukuru. A tātou tala noa i milionga. E le kakaunga ka kōkarangoa sipuru roka usanga kukuru pe li pea. Ioi. A o lea la ua mapunga mailunga manu mailunga yana mai suesu e ngā le University of Victoria sila to representative sa watu i Samoa. I o le fōwha maongia komiki suesu a suefo maroloina. E mongi la. Makua wha le tonu wani tātou a wharamai. A o le maota e kakau pai all and after all. O le whale lea e kakaunga makua se lau pasenge if not iwa ke si iwa pasenge. Mea mauti noa o tupe nano no mai a sainga. Lea e fausia ile kelo polo kekingi al malo. So in other words, o lenga o mai le kupe e fai ei polo kekingi a o laika au fie sainga le ownership o onga in terms of debts. E le whapea e mawhainga release mai le ownership o le aseka. A la ere e ka alafu le attach ai. O le concern fo ngā le ia Australia mangiusila. Ile approach le a sainga it's a Road and Belt Initiative. O le fo i sainga kupe whau ai aseka kung ui e vai ka mau ainga. Developing countries. Ma whakalikali loa sainga kai mi stroko ai. And then they will come and take over. E peilaunga e zau ngoa ile whale mai mai si o whale kele on malo. The current governments have to front up ile akungu. Ma wha i loa le akungu. Nga wha whenga fund polo kekingi. O nga okay loa mea lai misi Samoa. O le maintenance. E le o maua la se, e le o mawhainga allocate le malo, ngi vai ngā kupe e continue ai le maintenance o whalengi. O nga o lai whai maisainga, paule o kupe le la avaku. E o fuela le procurement. Le kaimia procure ai polo kekingi. A le ave tenda ma e mai sao ai single conditions o ngal wengangi. Le la avaku le kupe, we are the lead contractor. O le kele o ngai contractor ia e o mai involve polo kekingi. They are subcontracts ia sainga malako kampangi le faua fale. O le mea lai a mafau fau ai and we have to think deeper I mengi. O tools, materials, le avaku e fau ai falengi. 90% are from overseas. O I kongu fo I le alainga ngā kau kekee yang Usila Australia isi u a mea ia mai sainga, isi building materials ia mai sainga. Because ele o mi taile standard o le mga o mea yang Usila Australia e o fo I awala. So in a way o le ele ngaka o le aku sainga fund ia polo keki, a o la ko le o ninga polo keki ai fa o ngā ka ko malo. And at the same time o ile tam daila pisi sainga. O ile tam daila pisi sainga le mawhainga lako ave ya Amerika in terms of steel. Ele vai kaimi Australia, sa fa sa Australia le steel le mai sainga. How it works, ele Australia le minerals, nga ave la ele sainga fa wale wa mea, ko e saol mai le sainga wa mea ngi ya Australia mangi sila. Onga e cheap aku le approach nga, ngai lo le fa wale wa mea ngi. In a way la ia vaenga wa mea le mga o mea Australia mangi sila. Onga le meet ele la co standards. O mea langa, o le la o sainga ia kungu developing countries pe o Samoa, pe o kungu ia Afrika. Le fa weko inga fale, they all look nice, but inside is so hollow. A e mafau ngai la, ele whawhika uli lo kula I mai I aseka malo. Yes, in theory, o le kuku aseka ngi ko kongo Samoa. But mangkua kako whakangoanga last week, 2 weeks ago, ngo mentioning ai le malaiva lele ma le wafu I Kongo Sri Lanka, everything was built by China. Nga misi a repayments o aika alafu, now China moving, they take over the ownership o asekangi. Aiko e lisi le akungu. Isn't that form of colonizations? I highly believe that is another form of colonizations. O le concern nga le yang Usila Australia ma Amerika. Because e umai fonga, o whapea sainga. While awangi ko whaonganga le aseka lea. E ko ki koe whaonganga loa, o longa winga la au aku, we are just come in and take over. O ai, o leale winga kala come in and take over. They're military. Because a whapea ngila e oku kanga kone milikeli e sainga ku kūlu mar whane mai. Whapea o le aseka sainga. E mawhai e sainga nga claim, this is part of China in Samoa. O le whawhika uli nga I mengi o lending, le whai I le wā o akungu
like ele manga ong isila kupun menga Samoa. And this is why I push ele siksengi a Samoa, because this is the only way we can manipulate the Sainga in terms of their influence in the Pacifica. So a sekala ngi kuku Samoa penga lua kalangoa fe malisunga ya Leiataua. Ole ke le chance legally ole control my Sainga. Because afa barely allocating a malo ni kupe e maintain ya sekangi. Why? Well, ole kali ngai kali ele malo. Koe avela ikua il vai kamil HRPP. O aseka umangi nga fai mele HRPP nga fai lako. No, ole mesao. Nga fai le lako vai kaimi. A opule lako ile purse ale kungu. In terms of le finance ale kungu. Kuso lako e receiving loans ngi. Sometimes they call it foreign aid. Paua aid o ke loa ele o yesi attachment o ye. Nga o aid ma New Zealand ma Australia. Peila yelka kona fanua. Le va alenga vaku Samoa. Fa leanga vaku kupoel melenga kupoel leanga koe ave Australia koe amaile si va fok. Ele o yengi attachment ke kele o attach ia kungu uia ma Samoa in terms of if so swangi kau kupe ma aseka ia vaku Samoa. China, they do have attachment I aseka ia vaku Samoa, including buildings. Ole mea whinga ngā lenga mga osenga. E whau le wafurenku e whau I kuako le whalefongo. You know, le I vai koloa. Vaiusu. Because o inga mga osenga ia lako whaua se wafu e mawhainga kuku wai lako military ships. I have an inside knowledge o ngā ola uianga luenga sa o iei le Navy New Zealand. And o kalangoanga ngi whaamile keli e vai mamau le influenza isia kungu. E concern ai fuila kungu ule next door neighbors makako. Because ako kungi va asenga I Samoa. O le alko inga countai I New Zealand. E wha moe New Zealand I Amerika. O le approach fuila senga lau whaire kaimingi. Loa sende senga lako va whangoka. They call it fishing boat. Pa I ko kongu o va whangoka. E fōlinga mai va whangoka. Globally. Pa I ko kongu o lau whaaupenga umai senga as military ships. Why? E o olo kaimi o iloa e senga waka kaunga ngalako take over ingalako aseka I float solo I le lalangi based I e kupe I lauke avea ia kungungi. These fishing boats will turn up. E offload ia. A le ia kua le ole kala leang whai mai o I senga, we're gonna take over. So we have to be concerned, and I hope it's not gonna be in our time or it's not gonna be in any time at all. O kele manga o ila uia whangau I alo fo I ma whangau ole alea kungu. E dio ma issues whapea, ongo decisions nga whaile se fulu, su lima lus fulu kausanga karuai. That is why we have to be very strategic how we play our card, politically and diplomatically. Pe ole kau ola uia kau sosoangi apule winga fo fasili a sekala I Samoa le nga whakupe e senga. E ina le mele o ki kau mai kau aku I kusa fo marsaunga nga Sauni. O whangangi ole o mai e senga koe repair ma renovate ia mei o leanga. O longo winga ole ai ma se kulanga hoi whapea a leanga se meanga mele koe whai mele o whale kongu ngā ruenga ia longo winga o lea lara awhianga ngele whai ngā malo le ia ngei. Malesi sa kaulo. Ole koe whau koe whale lei whale mai. O koe kiki ala iau ole kau ngā whai whale mai. E sao le songa le Leiataua and pe ol mele lenga u whai aku ai ole whale kongu o procurement. Kaimi le whai procurement po ai e tai kinga le konkalake a mai o whai kongu tenda mai onga on melo ke I the bank. I deal with companies I aseka kampangi ma like corporate. E whailala o kala wa pengi o mai ngi a kampangi ke kele I whaua awala. Le whaua whale mai I le bank in kupe e mawhai o ke leo le process. You have to prove e yaise kupe e whaanganga. E teika I le bank, e teika I le bank. Pe awha pea e whare kongu au financial au kampangi.
A mafau ai la le process le nga go through ai ia Samoa masainga kai minga kalango ai a sekangi. O le ale deep o le procurement ngai because ia ke au. Peonga maua sa nganga le ia kaua o a sekangi at least 50 years ele ia se me replacing a power me replace pe fa pe o pas makawila. O inga evacuai insingia. Evacuai le li poki ankanga kala survey. But ele o kai fai singa me because they only come and just put the assets there, make their mark, lawa umanga sangi pepa. E 4 milionga pe 4 milionga ko pelo release ako. E fai a sekangi ele fea fo ila ele fai nga malo le kaimingi. Leo mai ko e kau fix le kele o menga yai o le leanga o le kaiminga fai ai negotiations i ai ka lafu ma le purpose nga lenga ava ko pesa mo. Se fa se fa kai ingo ole malava lele I kwa ya le paka I kiavea. Leo o maua kala lua se fulu milionga Amerika nga mai ole IMF nga mai ile kupenga fa malava lele. A leo fa longo ku vai kai mi fa kalngo inga ile malava lele. 5 milionga kala Samoa lenga fa ye. O feo ye le se fulu lima like it's more than 15 million US dollars o lai langa leilo. So ese akala leo ka officials fai kung ulai o in terms of le omenga kupe. Ese le distributing of fundi o mai le fai Samoa. So eke le it's like sometimes ka ke mafofau. O ha ea ko inga malama fa accounting fa finance fa alo ia apalai Samoa. But like okay lo umanga le ia ila ko se le HRPP le vai kaimi. E control mai ilunga. Onga olai mafofau ia foi se me mo mai ia mai. And that's where we also talk about the conflict of interest. O ko inga polo keki fa pe o aseka al malo. E ka kauanga ia se attachment, e ka kaunga ia conditions. 50 years is a warranty or se fulu kausanga le warranty. We all know new assets come with a warranty. Ava peke o ese mele anga ngal mako fafso ka ia kwa o mele lo le anga ko ke mai ko fix. A o loke lo inga kai mingi. Ai longa ingi warranty o polo keking is amo. And it's because if a pesinga don't talk about warranty. Nga ole kupea lele ava ko fa wele aseka. And guess what? Ole valus fulu pasenga kupenga ko fo imai la kuria ku ia kampangi sainga e fa nga inga. E ko kongi ila usainga kupenga. So in a way we only have empty assets. Olo winga me ka mai ka waku ari asiaka. Ore mele ka mai ka waku. Pe wa ve pisingisi el malo fa ila ko pisingisi. O pisingisi el malo fa pisingisi. Ole okay lo la fi sini mele le ko fa asiaka. Se kalimo mo le mankwengi New Zealand. When you become a member of parliament, if apenga fo I Australia Amerika, you have to declare ia pisingisi mau aseka. Inga ye loai. Afa pe or kai mi tenda ingi polo keki pe kalangoa ingi issues e ongo involve ai ia au involvement outside of parliament. O inga e loai po le aiese conflict of interest in discussions fa pe, especially commercial contracts. Especially for ya ingi polo keki an malo like o mafai e drive ai ngiaki nga e mole manguia lau kele ole akongo. E kakaulanga remove ese oi. Awangi e involve ingi discussions, procurement, mangisi lava fikunga inga. E ka ua ia loka ko mafai e fa sao le term. O kupe umangi penga au mai sainga, penga au mai fea, pe o kupe fo ngaka kongi la fonga Samoa. The fact is, o kupe akangaka Samoa. Because it's us who elect the members of parliament. Okay, kalkongu voi lauia. E pa u foi fa fikauli ia kako. Kako ia ko ke fifidia kangaka ia ila ko ia ko parlemengi. Awangi se ikia le malu kai ao ingi fa makalanga fai mai fa pe ke ku mai loe ke ala kuwa lela mfaingo kongi na pawa. A mai pidia onga kamai kia kia. Awangi se ikia fa penga. Because those things it only last wa olaya I or kakalea. Evaila le impact o ko inga decisions inga fai o mai
ia kupe mai sainga e whandai kakopolo kiki. Lei mase a ngai occupy ia whale ki kele la ia spaces ngi i Samoa. And they means nothing. O ngā laua kukulu. O laua le ola le air condition. O laua maka ngā sosolo le mauri kongo whale wale koe lengi vali. So e leia mase se senga maka o koe ngā situation whapenga. Pea vai ngi me e kupu mai e kungu i Afrika. E o mai fonga. O whai mawhale e vale au vai ngā hoe whakaua ia whala au Somalia. Malo, whakilo sukare li lo ia ua mana ia si vaenga ua au ia ilau whasoa. A o mana tua ai na inisi o whawhasili le ua tupu mai. O ki fia whasiri ngia la ngā peina o whailoi le tunu ua tele isu mai. E se mai lo wanga whaalo ia. O e olo o ia ilo tūlanga a ta ai tūlanga o tupi. Ma ta mau ainga. Pei fo lau ngā luenga. O na ofisiri la. O the conflict of interest lea masani o na tapisa ai a o tūlai ia palemia mua ia tuila epa. E vea ma palemia. Ai pule I kupe lo ngā kari. Now, is there a conflict of interest? Walanga lea e matua manino ale ku ia ku le sauanga malo e mase fol sunga la au del mali tua. Ia, ai paula pe karango ko ino kula epa isi conflict of interest. Ai aho ono le mea lea ilona tali isionalo fo isa CEO o kupe ma pule kupe au parmi. E pe ila ele apala ye le principle. Now, my question to you walanga o lau fo ile fiol o meto tupe. E conflict of interest le vaenga lea langa le ko pu atu ilo discussions ang ngai ya ai le ba tuafsil. Ola so silfia. E fe kawile ko inga vaenga ma e ono afia le upula conflict of interest. Ngo fia o le meshaing o le impact o conflict of interest. A wha pea e ke lai whaiangi se whai unga ai wa fia le conscious. Your conscious is not clear o ngā rawa e mawhau ka ngaka lea la lai o le sa whai me le siku. That is a conflict of interest. Wa e mawhau ai from a personal relations. E ki lia ia e malivo I le whawhesiri o ngō whaalongo foi vai kaimia o kula I mai le sunga ia kula e pamal HRPP o kula I mai foi longa alo e vea ma CEO le Treasury. I heard kala kule e panga e ngā whai loa le whakangonga le kapengeka. Ia, ngō ngā kuurunga o ngā lui whafo. Ai ngā kuua le kapengeka I e whela code decisions. O le upu whasa moa e asal whai vai le asal masalo. O ngā le la raise ai questions. O inga e whai, what's your instructions? You are leader. Especially o oio kaika. And awa pengila e ke whailau whakongunga se simingska. Ia maua mail whai unga lea. Ia ke au. This is where mankua foi pe whalanga kako wha ia ingei ia kungu ia ingei pe o New Zealand ma Australia. John Key never dragged his family to politics. But o lea kali o John Key le CEO le e si kampangi ki le lo walking I Samoa the Stonewood constructions. He's a very smart kid. E o whalai ko kongo le bank. A whapea o akungi clients ai whapea mai, I saw you somewhere. Immediately, the policy of the bank, I remove myself. I am not going to involve in discussions ma deals I la whai. Because ke iua yese mea ole term e kelenga whaongai kongo o menge o negotiations ma pewa basic conflict of interest. Cover yourself. Cover your back. Because nge ke iwa yese kai mi e ke whai yese whai unga. I influence onga lo mawhau ka ngakala yo. E ki lia ia. Wa masalomia I fo ile conscious ale fionga ia kula epa. Onga o sa whai ronga kari. Especially ole whaululunga ole kupe. Mangua fo I ole palemia o I ole CEO ole executive. Like in a commercial term. And ole executive, ola kole holdinga le purse, ole power le purse. And that's a democratic term. Because ole mea ngā lea lainga ka ua le palemia. O ia ole head ole executive arm ole malo. Ai ka ole whongwheka lai. O ia ole kai ka i ole maoka. E wha akongu aku lai I le kupe alu yo.
So o ila le vele instructions i le CEO o le Treasury. Pe awa pe o ele ke headinga o ele ke palemia. Because e mawhainga e overrulinga umangi decisions a miska. O lo winga la fa fa ngofia lo so no nga lo sunga le loi. Mana ia term le sa fa ngai na pe fa fonga le ato mala tunu. O ia CEO le executive. Ia kula e pai longa kaimi. Longa winga aku la se siku. E pe ola nga fa lo kusi longa kari. In terms, and before you know in terms of power and money, wala ngai sao. Ina ka fa kolu fa nga malo. Ole ako kupe ele executive. Ore kula fongo ele ole fa marusia mare apo mare fa liwing or kula fongo fa msingonga. Fa wo kula fongo el parmengi. Ai hu o executive po ole malo le kanga kupe. Ore fa urulunga la fa unga fa yor kanga kupe. Or parmia. Or kama actioninga le fa kongunga ale pule kanga kupe. Oronga kari. E mawhai ngō kango whiri wa i the term whawhai ngō fie ina ia manino le tunu. Does that make sense? Pea e kango ku characters ia kau ke kalangoa ai. E roles ia. Mai wa pea lo o le CEO o longa kali i le, well, I mean, from a commercial term, o le CEO le palemia, CEO o le kungu palemia, o longa kali i le wa ia kupe. Ia. It's like, o lesi character, ma lesi character ma kwa relator, o a discussion se whai lunga dining table pe ang ngofo ia a inga o ila lela mai loa ia business ale kungu discuss i kongo maoka malawa o ia fo ia inga ma fa pe ai loa fain me lo fa ko fai you're my son. That's where you use that personal relations e kau ma fai e fosi ele fainga instead of avengi ni kula fongo la manga opo pe fiengi pa keki mangi allocations of fund la manga o approve because mango foi o le spending o le kasi senge por kala le kungu e approve mai o parmengi onga o inga e au mai e fakanga por kanga kupele ai ava pe ala ava pe ku fa ngai lo ile discretions ale CEO mal parmia e o kula fongo o va pe ngal pasia lo o man fanga it's like mo fanga cara o fai ai muli fango. O me foi le e mali el mai kawa. Wa sa test my lover conflict of interest le wa le vala. Mai ka foi le no ye sidi sa e momo. Mai ka le so kusi le malo. Mai ka le emenari. Al como lava le o me le o fai ngo fienge o ngafanga. O le vale o le pari mi mo nga kari. A wo le vala vanga soli ele. O le vanga soli kule e per conflict of interest. Ile kelo mo kanga luenga malo le ngai. O le vaenga whano noa la ili tūlanga le wālanga le la tātou tue au lia wa tasi nei vaenga e whamangingo le akungu. A mangingo whafonga le akungu. E le koe o le ngia fo e sesi le la tau whiriwhiringa e whai le lumanga. E le koe o lea e ngi kai kai. Ia le whātou whala inga. O le mela leu te whano noa i lau sunga le lo. Ia ma lau sunga le li sayenkisi. O mata upulau te. O le ana o so fo i tuila e pa whai le tūlafu. No le metaka ruenga o leo ina foi baitai. E ka fia ai ko fainga ruenga fakasi ngi ainga o ngiungani. Onga o le conflict of interest. Mana tua mai fo. O le kai bi ko ngale ale nga CEO mai si o ngalo. Kai bi ko ngale nga ngo so for ko inga fai le kula fongo lea. A uruari ia fainga ruenga makanga ruenga o leo malolo mai o kinga fai le dua kala pe malolo mai kama. Ia o le akari i male afing o yor kama male afing e kama male akari. Ki ngā marang o lea lava, lena tele na to ulu umaile to a tele o incomes, wai mawhain ofa yet, o incomes. Ngā lusi umaile tele o incomes anai na ainga. Ona o le tele o le vaenga wa afia. Ai lunga o le upure ngei o le conflict of interest, ma ia muri ai leo le whamaongi walanga e koko mai le whaku o conflict of interest. O ngā fua mai leo fua o ngā whaku, o le whamaongi. Ioe. Ai, o le la pe ya kangia mai e fire ko ingar kula fongo le mo isi ai e pe ki e mai ngor kula fongo e miu na inga ia malang fanga ku loa ia tu manga minska e pe e miu mai e yo la so ufir say yo
Tali atua o le o soisoi le sunga ia Leiataua. E sa o le ia, ia ke aula, e o arkangaka e vai ange vai amale fifi, e o arkangaka e kasile le maka e lele. E va aia ko ailo le layer conflict of interest le ai hypocritical le approach. O leo wakango a mai le kula fongo le ave o makanga luenga fo o leo. Ai fa fea ia il makanga luenga kupe. Mango foi la va ai le history o le makanga luenga kupe. Sa miskafo o kupe le sunga ya kulepa. Laenga ke loa inga le lei from over decades and decades ele kaiminga miska yo kupe. How to run the machine of finance. Lea back up by the government. So he knows everything inside out. Ai o ke whawhakai fo ia ui ko mai nga maua ele fo ka mali. But e ka ua ka ko mala malama le meankupu. Al me piko sili anga ka ua. O whainga malo le ka mingi. And the next government. O I kongua, be very bold and be very courageous. Make decisions based i le kula fongo. O ngā pēla mele lewa kula kou whea ngai male ngase sa lako kaumawhai e ka ofi. Ai awa apenge lau ke kaumawhai e whaasa o saa kule kaimingi. O ai ngisi ka i o ai ngisi whainga malo la kula i mai le lumanga. O le a solo le leia ia, wai le whaasa o aloa. O le awa ko fuila ai sika i sesi vai ka nyoilu ma whapea. E leo se mea nga whai e ka kou. O le mea nga whai vaenga la ku uaipea. Man le impact o mengi o kula fongo. E umaku le soifua o ngai ai kokongo le pale menge, ma nga pasia kula fongo. A o lae lava e ola le kula fongo. So in other words, pe fuila le kula fongo ka siva valua. I don't think o koi eise whai pule o kokongo le maoka ang New Zealand. Vanga ila fionga ya Western Peters. Sa ia ila vai kaimiro ka siva valua, e vai ila le impact. Fa se furu mon kupuka usanga o lae ola kula fongo. And that's where I see the value of the constitutions. Ma le value e paunga kula fongo e kakau anga ku mau ia mako e whainga kaanga malu e lue. O ngā awha pengi ko inga mei lenga whainga malo o HRPP. O ke kakalo o whainga malo le ke mingi. Be very careful and be very courageous. And speed up le swing o kula fongo ngai ei. Awangi i whaima wa ai whapea o meanga nga whair vaenga ngai longi meanga mako effects. Vai le lumangai. Vai lumanga i o le akungu ia ila kou fo ile la awa ku e kauma whai. Ia makai ka ile akungu upea uma fo ila kou. Masalo le culture le sa ia i kelo whainga malo i lau mai kau aku. Pei kula i mai loa wha mai loa. Ko e a makan mele a whaangalo mga mea o mea kea. O le mea ngai kau e kea o le forensic audit le whaingi. Awangi whaangaloa mea ia waifo. O le mea ngai leke vai au ia. E kuporo mea wha mai ia. Aro ngā mea wake, ka ko amaka I, ia kia ula ia sauela le, nau saunganga saungi le, whainga maro nge kaunga koa loko, whaungar kula whalo, whaungar kai line, whaungar mea ia, inga ia wangi koe kupu mea ia, ia la whaungaro la, ia le mea la le nupi wha, ia lewa pisa nge isi o iang whaien mea, ia lewa ilo pure whaungaro, lewa le koe pisa mai ia, whaungaro nge mea, kai milionga kuper malo eloi. Le whange le mala vale le kia vea. Pe lufu kasi milionga, pe sufiku milionga le ngaloi, ngal suanga le. O mala vale le nga sua pe ska malanga masingi yang fai. O mea nga. Le lau, le culture la le, wangalo wake nga vea, wako pise nga vea, wako lokia nga vea. Ya le ko lokia kuper malo, kuper ka ala kungu. Malo whaktai le. O leo ngā haore tatu whaasua le fia whia ngai e tupu whaatua le tau longo. Awa o le simbata upu le vanga lava le conflict of interest no mana tua. Le na sau no forisunga la au le toa le siara whaatatara no ngai na uanu SMI ma whaaturu le pati e fast. Na whia ila na sau no ngai le vanga lea whamai sa taru sanga fu I atu ila ipai na taimi e sio na halo fo ile sau e avika avali. E whai manga avika avali. E le na whapela au ria go whai fo I to ina. Ia, okay, trust taku si o mai si o wakali I wa la ua hava noa e sau e ave ka avale e leise kokongi o le mea lalea, le na sau noa. E le kokongia, ngā sau har kama e sau e ave la uka avale me tūlanga whapena.
Ai fa mai na matua sa malaya ia ko inga conflict of interest. Ile tūlanga lea, ma whape atu. Iyo, langa lenga publicly whatanonga na sunga lau nel male to, ma whape atu to ina. O le taua o eo ni ngā luenga hale ainga, al tau ainga. A lea o le volunteer, kuso le volunteer, le mele sa avaku e saulo na, ia, na matua talia ile i kuhaku o ngā ki ngā. Ele i whape nga si ia i se tā, na whai lava fina ngalo roko inga. A lea e sa whaisi o nā alo tulou le sunga fo ia Oscar. O lea e sa whai ai le kupi. Ia alai sa whai mai e whai ma pule o le malo. Wai si dena whai ngoa i li taimi fo i o vem pare mia o le pule o le malo. E walanga e o ma i po ai mingi skasa iai. E le ia se si e runga aku sanga pule a mga orko i ngai wha mano role mingi ska. O le si mantua ile sa mga to ina sa whai. E whirwhiringa ina ofisiringa le Radio Samoa. I remember that taimi o whaatantal noa sunga ia teitoa o le Radio Samoa. Lenga whisiria ia kai kol whirwhiringa o ngā mingi ska. Kai mi lenga whirwhiri mai langa paia inga walanga o le wa whaamawinga. Now wa whaamawinga kai mi ngai. The last HRBP government was in fact the worst government of the 40 years in a reign mai ai. Aina fasiri o te toi whaafoila le tatou whaasoa ina ofisiri ngia le nā fwoi taimi. E whawhiwhenga piki au mingi ska i lau paia inga renga kuanga ia. Ai e whaatusa le toi ina ia e pei ol vaenga foile leo no fua o tutonu o le paaleli. Leo ke mankuanga sa wanga koe inga whamai. Ea wa se le fia foi kai ko e pei a foi ol whirwhiringa foile le o pasese foi o le paaleli a whapea e le lei mai oe makulanga whapea ngā ia e mawolo ngo for business class. Ai a whapea e uma e foile le e pei i mātou kokas foi matulanga whapena e tau whawhiu matulanga whapena. Ia wawe oi kuar piko ai kuar keli kuar economy. O lono winga la. A e tango nei e tuu e vai tonu sa wangar po inga. I le reality. A e whalongo mai oe lea e ke fia mingiska. Ilanga kapengeta. A e fia mga ke mingiska. Do what I say. What I tell you to do. Without any complaints, any answer back, or anything like that. Afayakwa to turn right. Afayakwa ke you turn about. About turn. Ole ala nga. Ai sila ngai ka penge kangunga inga kuanga ya kona HR people. Ele I maua se mingiska angai fai pule wau kausanga o avea ma mingiska. O le to ino li oi fo tuisung sorry li unga ia o ngai ko inga umanga wa leva ko those are some of the most experienced mingiska le mangisinga mawangi la ko portfolios fa mingiska ai o inga lenga rain mai ai lo kama vai va fo ie lenga o inga lo lenga o mai kama masasawa lenga o mai go ie kai minga ia o kaude ka uaku ai pe falling mai na fa pena li sila to in wa umaku kai mi o ngai ko ingo puisunga ka wa o io afayaku ia e kau ye feedback ya mai e fam mole kau ko sila mele kau ko al mele upana joina afayaku me ya esa oi lo le savalinga ai le fa propose lo esa ri savalinga nga wa ku kasi umar savali ari armako ile si fo ya ka kanga sa sila ya o wa ave kala le ka mai le ngang ya la ku ro yo sa vario fu aku uai do mar sa ula ka ko kamangang anga sa war ka mahwa studies attention left right left forward march ya luka lo mare apa au sa vario sa edo ka mai ki ore wa ru mo ngai tinga le sa va lu ya sa vario right turn, right, left turn, forward march. Usala varia kunga, vai kunga. Ia kamaro, wasa sa or pa uke. Ela wasa sa or pa uke ngai roba. Wa fiu e ma fau le pa turna. Wa fiu ka mai ma fau le. Forward, left, right, left. E vai ma kuanga, e vai ku komanda. La ko fu ko ngor pa uke. Ala e fa kali para au mai le arka kale la komanda. Wake ia le komanda le vidi la afa kwa la fiko ai marpa ke fa ronga
Lepa. Okay. O ngak fe mai va pengar fenga va miska e cha pipi. Ya. So ini aku ori kinga mereng ori aku imangongo. Ma rie vol ka ko e vanga mar ka ko kal ngom ka fa pengi onga ole ka kilo i se ai o fenga malo fo inga ia alo ese ia me fa pengi wa conflict of interest wa kelen ka lepe la lo me ole kasinga me ngama lepe le cha pipi wa over conflict of interest la sai kongo la ko fenga malo o ke ringa fo ele o se mene ka o fa ma ele fast inga ia awange ele kulanga le kongo la ko fenga malo awa ko ma lepe lumanga le nga fonga ka ko ele fa ko ka ngo fa pe fa le anga kule pe male o lo mo mo sa vali fenga malo o sa vali mo mo fenga malo ole tatalo ia awane ne ia luon fo isi tato va fo lau le taimi le nei ole tatalo ale mar fa malo si au le tato tama ita i de fionga tama ita i pare mi wala nga a ver i de malo e pe ye fa pito au nga fa i de fionga le tai mar sui pale mia male a besenga minister ia ka ko kingia le mea lea o so kanga leanga ole mea lea wa leanga ai mea va tua fa fonga ba wana tulu mana tuala e pe ona maria lo so no ngale ya tau o leanga ka ko pisa le ngupi fa le ngei ia fa tai le ta ile tautinga ma le fight back foi le o le fionga te fono no pi fa ia panoa ina ia fa manino fa malo na suafa o le a ka wa sa duai loi la lor kapeka ma le ko fiku le ngala ko set up inga va nga le ma le tua mai foi le fo fa su nga ia ile office fo mola ko wi ona o le fo to e fina wa fina ngano o le failo kusi malanga sui failo kusi i tu langa foi le o sexual harassment i tu langa isa wanga faita mai ta lono winga la e akangia mai issues ye tutupu mai ma pop up mai i tu langa makanga wenga ma officer malo o lai ai fa le komura ku kopu o lai ai fa le tonu ma tu langa fa pena e mo mia foi larga ko fo kuanga le fionga ma fa malo si au le tamai tai pa mia malana foi ka peneta ole so ole government of the day waka kauanga makuaka ko nga va ai tu om sisi na tu al tu langa le kingia le me or fai ku au ngo so kanga ioi a fai te tau na vi for tu la fono e toi fa nga e marco fikure ngupi fa ave e ku la fono ola foi le tu ala lo directly le fionga kai fongo ya panwa a ur fa fe ai ala fionga ku langa ioi langa o tele foi ta to fa so i kai mi foi nga fio mai masu mai pango ni usida sa ma wo kai mi ko ki ko ku la ma fa nga ioi ole la u te fai ole matua tele o fa ale ami o tonu ma le corruptions lai to tonu i sa no ngal to ina e kele fo yo le mau loans nga fai le kapasa ma fai ngai le ai o ngi fa maungi anga ole la au tu ala lo au wale ngo fo ai ma wa ka ko ke tolerating a pe ka ko ke kalia inga le tu ai nga fai nga o lo ta o to ale tu la fono e ma lo si fo ile me moni au ngai mo wa ka ko le me fo ile ia and I say this with respect lo sunga lo ia Sauni ai me sunga Leiataua o fo ia vatu sa o ale tala ile alo va fo au nge ia fia roa ko ngaruenga o challenge le ia o ko nge CEOs ma o to fo ia to te fast supporters ma ta to ia to fia tu to no ngaruenga to te fere mesa au nge mo lo ko lima ma ka mo fai ko ka penga o ko ke ko hoi ko kulanga ma ko mai lo la ia le to te tala no mai issue publicly ai va kur ma ko lango ko ave o ko o fai mesa ioi ai ka kia ia le mea o fa le kongu loa manga o ko fo in position nga kari kongu ku le ku ma ko ba ku le so soangi man lango man eva ngoi ba nga ko la ko ina ia ko fai ba ia le ku kongu ma ko fai ba ia ku kongu ma saru saru e fai la ro kapeka o nga la ko fo in position sai se so ia fai nga me ioi e pe ya no fai atu ele o nge kanga karka ko ku ele o nge kanga alanga pe ila ta ai foi mala ta mai tau la ka wa kupu keler ko inga skili le to lo ele e pe go veku e general
ala utala no ala utifai tuai lenga ai se por kalame sauni ma Leiataua e tele no ua lofa tangata ia fainga mai ora ku tulanga o fa malo lo le i tulanga le sa por kau ka ia o Blue TV le la foi lan nga nga vakulo u loto atoa ma te talo atu ile tua a fai o lo fa maongi le o fa nga ngai kangaka ia alo lo fa mai le mamalu lo kelo le ku ka ko fiso swangi ngai kangaka ngai fight for justice ai afa pea nga fight for justice i kua ai ma wakule va ngoe ke koe fo i ku whoever le fa fonga mai lo ke karango ku ai ama wala va noe te toi fo i tutu au ngenga e se a ma wangi ava ngo fa dua e ai le si kanga kai uma ya ma lu aku ya wa fo ngale wa lucia le va ngo e ui ele o sa ore me wa lucia ai wa ruin na ama le va ngo e ai fo ila ma disi kanga e koe ave e le akua le second chance. Polo una ngaka kongua. E koe ave e le atua le second chance. Alu e koe whasau. A whai ko ke manga o se maur kuspa ia o mose. Iyo. E lava ko mua mose kaunga iyo. Nga makua musua mose koe fo i ola nga yerka nga oki a ia. Iyo. Nga yerka nga oki a mose ngofo kangu leo ngongi. A ofufuanga le akua. Ele isibi aku nga mea ngai lor por karamia le tua sau ele ai ama se so ke fa ko ko inga ade ese mai lo ngu mai sala e sau ko fo i o le nga sa e o mua e ke mala mai operation ko ko o isi sala e rai o lai o alai fa fo moka o lai fa fo mai e polonga nga o oea sa race oi ko ko le palace e ke mala malamar me o pusa ku per kupu e ke mala mai le e fia causa mi e kupu e ke mala kai mi lo mi ai vai or kupu saula ele au nga alonga le nga i ko kongu o alonga ele au nga sis nga o e au ke manga o sau ko fo i fa sa o melea ai a fa ye se kanga kai le ku wa ele ku se ava ngo fa lua ele la kongi ku lunga o saulo eyo nga o nga le usika ia o saulo fa ya ku le ku ia Samuel fa ia saulo fa siokia uma amaleka fa sioki mamangu me uma ai fa ya ku ia saulo ai aru saulo se fe kama pepeki se fe milionga fa mai se fa wai malai va le fa la kala kai kuila ma me uma o le ale me kupu ia saulo fa mai le kala ale ku ia Samuel fa ya ku ia saulo e sili le fa longo lo or kaulanga ai sili fo ile usika i ngai lo le nga o le foi o se po ai o se sais nga o le mamo e po o le ale winga o le tala e yai le kanga kai mau fa alua lo nga vangoa e yai le sikangaka e sari ele koe mau fa alua se vangoa o la fa kuanga ya o ko ia le koe mau fa alua ko wa vangoa e oi fa lulunga wa lava makanga ruenga le ko koe fo fa mole e o ko pe yo le fa ku mo se nga fidifidia ele iyo pe yo le fa ku mo se awange yo ko pe yo saulo le nga fiu ko ka apakama ko kangi ai fa mai le kala Yesu ale ua o le so wa sai ruinga e se ai le mamalu mo o vai ku ya o wa fia manga o ke continue va ai na ya ba ku ya fe me se ko fa so wa o me fa le nga fa so nga sa fa pa ingo ele versai me ka ka isa le mo le va o sa o populo mai lo sa foi le o mai lo sa so ngo ma ga o me fia fa sa o me via va sa o le va fa pa ingar kala ngoa o le va ai wa ki di ngalu iluma ai va tu so mo fina ngalo la so mo fina ngalo meta ukule ele ai o mo kwa ma ga ya o le ko fa si de se manga ku wa sa o kongu la va le me le ka pu ko foi se manga ku di ka ku po karama wa ele pe fa ngo fia ka ko fa ngale mo ka pu no pi fa foi le fa ka kinga ele fa pe ka ko ta kinga no pi fa a se fa ka inga le nga ka isi makanga ruenga a le malo fo te mo ko fo ia ko fo ia ko o pano ia pali e la ko o manga fa e si va nga le fa un ko fikule ia ele kala fe nga ke au le vai nga me ka singa me le manga i la vai nga la ko le pano la ko fa la nga fo ko fiku a o mo ko reinstate e si va nga ia ko temporary o e vai le makanga ruenga vai o ko nga me nga le mai ka ko fa fo ka ko e fai o se vai ka po malo po makanga luenga po fea pa ele sa o vai
A fa pela e me foi nga ka foi isi mkanga no ka kikilo ki e me nga e ka wer ka ko kalngo me fa penge inga ia kuku ai le mingska mal malo I fai unga fai a le mai mo le ku o le ala e foi ele nga kala ko fikule a o me wo kia me mangingo la vale mai pa ngoa o si o e lua le ngai ku ia e fia si o malo e fa penga o me nga nga ile o lau malo fa taile a tau fa siri sunga le loia mana ia fon tau pule tau lunga ila no te vai tu tu esfuru lima ia tanto minuti ai mana ia tele tato me i teisi SMI Hardware fono imisiona ai so toi tu di tau tu la vala fa siri le langa wa mali e fa longa loia na mtang o sainga se ka ko koi fo ia sainga na ngol maka upule ai me se ona to donation se avatu o le ngale le ua e ai nga vai kaimi fa kai mai ele fa ka ko pare mia sai ai mo malanga fa nga malo o wa fo ai mai fo I se so ninga mai saina e fausia ai tato fremai o to e lo fa mai fo I saina e fausia le tato wa fare famsino o lo wingo o kupenge ele ngi me ngi kupe a mai fua o le fo ina to titia tato wa palasia I le koru se lau milionga Amerika le nga ku e fausia ile wafu le I vai usu yang awale upure ke le nga kongi mai I fofonga wa si dienga ko fa papeia e kongi mai fofonga si akusa ka ko fa mai officer soangi mai sainga e akaru le upusa officer soangi wa o te lo o ruai ile kalisia e lawa lunga le mo le lot of soan ele hese me ka o si em vai nga fa mangingo o lo winga me le ke le ka la fo ka ko e le ngi soan whaingo fia ia a vai le tala tupe lo ia tala fo Samoa. Mai mantua fo ia tala nolo le tala tupe ia nao I lātou lava o lo I tono le malo, mai lātou fo malama mai mea tau financial reports, my informations. E lau ke malama le ia I details like kongo kalor kupe. A vai la ia and I discussed with my colleagues I le bank. Ia ai ka lafu al Pacifica ia sainga because e concern ai foi bank sang usila ongol mele va pe o le ai kampangi Samoa mal Pacifica o le foi banking ai banksia ang usila o le kala saoa pe ongo fa yakul kai mi wa sola pau wa kupe ye fuli o foreign aid le va ko ang usila ma because o kupe ngai e allocate I ko kongol pa keki ang usila. We have a Pacific budget e kongo New Zealand. E le va pela ko kongi mai. A o le ka mawhai New Zealand e fe soangi nga I mawhainga develop ai Samoa e frula ia onga scholarship o mea umanga le ka mawhai New Zealand e soangi ia Samoa inga ia boost le malama o ka Samoa le whainga lako waki ngai. O kupe e vaku ia sainga. E sa o lai fa ile fa Samoanga o kupenge va ku ya senga va pe o la fe soangi e ke le definition of soangi pa ma fa wingi e ma fainga ka o lo soangi le bank le building o le bridge ifia pa I kua o le upunga o soangi o la tai conditions o konkalake me ka lending ai kala ngoa lo konkalake o ronga winga o applicate lesi party o mea ia ke kango e whai in order for us to supply le kupe. It's a supply and demand. Le lau awaku le kupe yo, a le alme whai Samoa. E kasi alme whai Samoa whakule a seka whaongale a seka ai kokongi mailale ai kalafu. How do we pay those debts back? Ia senga, remember our foreign reserves? O le mea kongua ngā lewa I Samoa e ka ia senga, look, we have a huge foreign reserves. O le interest sainga lainga ave po o le mea laima nga o sainga e lau ke pio ringa ia asekangi I Pacifica include ai Samoa. Because China has a strong vested military interest e lau ke take over inga Amerika so that they can bark out ia orders I le lalolangi a koa e ka mawhai sainga e se le pawala ia Amerika through currency. A mawhawhawhoi lao lai sila fia o my accountant lai Samoa lau whai pisingisi lai Samoa. When you do international transactions, it's all about American dollars. E a wako whoi lai sainga kupe ia Samoa e whai mai e fia yen
ai o mai fonga ua whaali le American dollars. Because o fea le transfer senga kupengi. E transfer senga kongo o accounta a Samoa le houde diplomatic post le inge ia kungi I fafo. So se ai ka lafua unless you do a personal loan pe Bluwave pe 5 le se guarantee. But so se ai ka lafua I ko inga amount ia ka umai I Samoa pe 4 milionga. There is a guarantee. And all guarantee like ele mawhai longo ko ngia aseka ia wai lalo ka maa inga o Samoa. Le amako ako take over ia aseka. Ele wha pela e waku sua runga le aseka abesi. O la kola waku loa run le aseka. O le mea ngā lai kupu I Sri Lanka kai mingi. Ua makua I wha whainga ka I foila ia Sri Lanka. O ngā roko kongi Sri Lanka le lisi ia sainga. Ele whaanganga le aseka. Ai le o mawhainga right off I sainga le debt. So in other words, lawe I le paro sainga I Kongo Sri Lanka. E mawhainga paka I le vale le kau sainga. Do we really want something like that? Mai le kau whainga ngā whaanganga anga le kako whainga malama. Awa pewa o mai le li ine malama I kama whaangau o Samoa. It's time for us to start the conversation. Because why? Maybe listen next generations. O la koula a whaawa winga. Le faa le ave senga le influence le Samoa. Because ele masesia me mafai e isia kungu unga lako controllinga isia kungu. Apart from dates. Me voile lenga mankua vai kaimi ko Vicky, I'm sure those who are in Australia will remember this. Le Premier a Victoria lenga yai I Merponge. E maua ele federal Australia. Laua fai dio le li ilea. O Andrew o ele last name o. Laua fai anga dio masainga. E fund mai senga isporo keki a Merponge. Me I ale federal Australia. Na, you are a state. When it comes to international relations, it's a federal government with another country, not you. Onga lova ia konga, ke leo a seka Merponge le la atai laloi. Ai fia pirionga lau manga o senga e mai fanda iporo keki a Australia. Even for ilai Darwin. Darwin le kaimingei ua kuwai le move le federal Australia. Au le wafu lai Darwin. E own ele kampangi sainga, al kampangi sainga o directors o kampangi nga sainga. E involve I kongo whainga malo sainga. So ole kele yo awala kam whai sainga influence ai small countries and even, kakole I Pacifica. In order for them to have an influence. Why? A ongi nga o le United Nations I fongo ki kele ia malo au whakasi. Peke lai kiki ia you have one vote. And so se mea lai push e sainga inga ima whainga li liu ai le laulangi. E sau sainga whapea ku le kako representative lai kongo fongongi. Hey, how much is the debt that you guys owe to us? Mankua e vote. Yeah, vote ia mako. That is the type of influence. Nga li liu lolo laulangi le agree mea ye manga o whai mo malo like. O ngā lofa pe wa vote Samoa mos whakaika inga vote fiki vote konga. Ile mele manga o esainga. Mankua foi a kungu piko sili anga losi e kongo laulangi le lunga o le council o le United Nations. Ko lima. Lucia, Sainga, Falangi, Perkangia, Mamerika. Polea la le me manga o le United Nations a pea ku sainga na. Like in other words, o le pawa nga ya sainga o le pawa fo inga ya Amerika. Ele agree lo se ko akasi o le council le lunga o le United Nations. Nothing's going to happen. O le whawhika auri fo inga lea lainga kele issues about climate change in the Pacific. China doesn't support it. Why? Because ola koula loke producing the maximum pollutions in the world. Like o mea susungu wai o mea o mea susungu wai plastic. They are producing a maximum pollutions in laulangi. Ai lea afia I kako loa race ai lunga le vai I ko kongo o ngā Sami o Pacifica. And all those things connect uma. And it's because of the power of the money. So e ka ua ia pe aka ko malama from a holistic perspective. Because o isi alo mawhanga o lesi generations sa Samoa, they will point the finger to us. Mawha pea mai. O kou le look after inga le future mo mako. And now we always talk about le lumangai.
E whape I fo ringo lumanga I lenga kalangoa I se whainga malo I kua kore fast. O le lumanga I la lea lela o mai sa inga whape ai. Vai e ova male 5 lau milionga ka la Samoa ai ka la fui e koke o wa ya mako. Vai ko fa mai la leanga. E koke ma mia se skupi. So those are kind of things ka kaunga ka ko manga kunga koi. Ka ufunga ko fa kalngonga. If we are wrong, I challenge the government of Samoa present the facts. Because you are a servant of the public. You are not a servant of yourself. Present the facts a contrast ai mea ia kau kei loinga. Because information is a code in these days. Wale o koe o ngisi e koe eli aulo ngisi mea because nowadays information is like a code. So a maila informations ma fola mai. Fa mala malama mele kungu. Ene ele principle masangi ang kalongo I kula epa o avea mamiska o kupe. Accountability lekele angonga ngong kalongo ai. Make people accountable. Because o inga kauke share ile prosperity le kalongo ai fo I whainga malo whainga malo le ilalo o le rule of law. Peo sa uia koe whamal malama kule lo songa sia kanga o ke loa o vave ka ko kani. Mange kele. Malo bao. Sau do mai Leiataua. Le mange kele le whamal manga fo I saungi ba nge wa o melo mai ka kuwa e mange po kala mange pape fo I ba. Se me ka ele angi me ko kupu whapenga. Ai ole mele ka kikire ole wo mga places inga ia mea in their perspective order. Mole lumanga. So ele fai ka ko kami ka ko ba ia. Nga singa la wo kikire mele la wo mga place ia mea singa la ko ia me mo la ko. Ele kaulang ka ko fa pe oi ele angi me fa pe nga kupu le me fa pe nga kupu ai o concern nga le e ka ko kami Malo fai tele ile lua sau no nga manino malama me se foi lo sunga le loia fai lo tomai fa soa ma fa so pea makiliba. One of the greatest feedbacks o le mo nei America mai nisi o le tatou community so far wo felo ia mai se lunga program nei sauni le to se lo o le manino ia o lau fa to fala inga ele fa mangingo ingo ka ko issues a wale bumo wale va keren kala ngoa ile ngai maka upu ya sainga Samoa sainga pike fu ya sainga ai sa ko ma fau o le ko ngor vai nga le nga pike fu ya sai ai fa fetaila le uma tua manino a wo fala le tu langa le ma ole a mana tu fa wo pia e ya tato por kalami e stofi taitasi tato te fisui ya ona wo mai ale tato taimi e tato te fisui ya tu langa o le tu la fono ai me se foi o le vai fafo ia ma tu langa fo I tamau ainga ai mo moli atu fa te tele ia e do lua va se lua ona wo tato le mafuta le dei vanga le via ala fo atu tau rongo mai na lua sau noa whai ufo I le dei vai ngā le fia fin tatou a soa ma tatou poka me ona o le ua toi 2 minuta o le tāna o le fitu I tatou ina ia ai toi 2 minuta tāna sikuru ma le lua le vai ruanga ia mantou I America nei ai la fotu na lua vase lua ia whawhikai asiata wape fo I le sunga ia Leiataua ia o le naunau ta inga ia whaini suinga ene yein swinga le lei o ta mafau fo I vai taimia o tau mawhai ia onga ia o le lumana o le aia lumana I lana pispisau o I pia whaapea I le o mawhai ona tātou whaasoa ma whaamala malama le atu nuu ia le tūlanga fo I o la tātou fo I vai I meolo I fo tātou atu nuu le vai taimine paule mea o te whaafetai ei lea ua iei se swinga mai o le lei fo I lea o le HRPP. And this is the opportunity for the current government, the fast. Prove it to the country, prove it to Samoa. They are capable to take Samoa to another level. Awal ka mawhai e whaise swinga ke lea. Small steps takes us further, far. E mankua fo il kala aisi ka ngaka wa pia mai. When you try and make the start with yourself. Just put another foot in front and keep putting another foot at the front, go forward. E kau ke kau mawhai loa e whaingi swinga piko sili anke kele.
maybe o inga fo ila trap by ka ko whainga malanga. O la uia ka kungunga i mengi o whainga malo, it's not for who is there now, it's for those who are in the future. Raise the bar. Ia wha whainga kai i kupulanga o lo loma mai. O ngā lako ka ngofi e koe dropi lalo ia Samoa. Mangkua le parimia perkangia le ngai ai Petersen. Leanga koe ave perkangia e file inquiry. Le ale mea ngai ai. Onga ia ngā kango koe soli ia kula fonga ko wiki. Ngā kuli fa formal mau ka fong. Le wala koe fai pule ka mingi. And that is how the rule of law really go within the middle of any society. You know, it protect o mai ka ko. So, ola uia ko alalo le ngu be open mind. Ua pefo ngai sa ngoles kai mi lo ko yung ongi kangaka Samoa. Ua kele le ko mai le ya Samoa pa ua kao mia. Onga o ka inga e fai le pule fa sausili ia po pesa o nga upu mal pule fa mawulunga. The Samoans who wants to contribute, let them come in and contribute ile akinga e Samoa. E a o ko ngi, ai a o ko walo ma ko whangau, mo le lumanga. Whafkai kele mo le mangoa, siaka ia. Le aska mila koe ka liu mai ai i sio kako pausisi ngi au kilangi. Ia lofangia le li ilau whainga malanga i nunga lea, whalao lawa la lea wa fo ilo koe ka liu mai. Ngau ke vai aku ngau e fia i Amerika pe ise meo ngai ke fia ngā. Ai alofa kele mo lau sunga male, ma ngā fo i kuol o Samoa i Amerika. Ia, kako koe whiloa i ngi pe a whaola kia mai. Lofa kele aku? Ia. Alo whaatai le lua, taimi au te loa ua matua whitau ia o lua i lumo tatou screen te tele tatou tautai ai. Ai mai se le lua vase lua. Ua matua whitau i le lei lava mo o lua. O le tatou porkalame, le aso atai au. O le tautai ai le whanga solo, o anga ngafi sa whai aku o ko ngai karfongia, o ngei le o pingi aku kauka ia ai siaro, kai au, oso ka kou i Oregon. Oregon de la live to tatou tautai ai le taimi masani foi le aso atai au. Ia ai a whai ua vai aso fou. O lea o le a tatou me i loa i Utah. Ia o le lau mua o le ekalesia e pele i o lua loto. Ai maso uaru e ave o lua ingoa. Pe o whao ngā sao o lua ni mele whao ngā i o lua ngā. Alum papa kiso mo e ngā sa wera ia le. Alo fatele atu Samoa mo o tau le nei vaenga o le afiafi. Ai eise kaganda o le tau tamali i la foia i fo ngā vatele. Matua le tuu ia te o tau. Wo mapaanga mamae ale nei tau tua al Blue TV man porkalame o le tau te iae. Share le tatou porkalame. Share le afiafi. Tatou fiso o te pea. Nisi fo i toi wha mana tuatu. Ia wha moe i Portland. Mua i le aso tuana i nei. Tatou mafuta i Portland i Oregon. Ia a wha pea ele maua maiso wa vanoa. Tatou wheloa i Utah ele mai aso fou. Ia e wha solo atua i fo i tūlanga o le tatou porkalame mana i asia singa fo i le reia tuno. Ia, manueli loko e kari wako alo whaku tikaku ofisa. Ia misa e maiso Jake o yo Ryan. Ia ma whanantu le fionga le lipu le sili a fumono anae. Ia a tonu a solonga le leia. Te ilo le tausanga fōtau te whilo. Ia, ai mani rea fia. Alo whatele atu. Whasoi foina Samoa le atu lupen. Se fua. Ungir po.